Noi Vincent University चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ हिसाब खानाबाट याव ख वेकली चाहिँ नेसन नेनी पनि याव ख अले वसरेका चाहिँ मेव आधा घन्टा चाहिँ पाहाबिन्यु पाखे नेसा कामा लुक्सना जु चाहिँ छमछमिसा ला बना दिसा आधा घन्टा लिबा अले मेका चाहिँ काइदी जिया लाइभ जुल्थे छ का ती चाहिँ लाइभ ख आमला Noi Vincent University चाहिँ आधा घन्टा ओके तो चाहिँ stop share या तो चाहिँ World Neva Organization daily broadcast hali Neva WN nin thaya चाहिँ प्रसारण है बक्सित लस्कुस्तु थौया मु पहा वो बक्ता जी चाहिँ मु संरक्षक हली Neva WN दया रत्न साक्यजु वेका चाहिँ पोर्टल्यान्ड ओरिगन पाखे अमेरिका वेका ठाउँ खलानदी नेपाल भाषा या कचा भाया महत्व या बारे वेका या त नेसलिस या त वेका नापा खला बला या त ठाउँ जिस सदजुल नेपाल भाषा या कचा भायाले सनदीमा मेमा सम युवा पुस्ता या स्वामी रुक्सना कपालीजु या त रुक्सना कपालीजु चित्त थन लस्कुस्तु दया रत्न साक्यजु चित्त न लस्कुस्तु चित्त ठाउँ क्यामेरा अन यान्दिस अले अन सुबा the screen share याव जु कोर्स ओके छि चाहिँ कोर्स जुया दिला शेयर यानि छ लुक्सना जु क्यामेरा अन यानि छ अले छि चाहिँ शून्य छ लिस चाहिँ या त वेको नप लागि चाहिँ बांगको खण्डु अंकन खण्डु जी सूर्य जिल्ला तन वो स्क्रीन चाहिँ चिरो गएन याव थोड़ा ठिकै खण्डु चिरो या ओभरल्याप ज्याउ छ ओके जो लोपा सकिसित थौ आज नेपाल भाषा यो गुख चाहिँ जी कच्चा भायर गाट याला कच्चा भायर ढ्याबले चाहिँ गुमेस्ता त नेपाल भाषा त छ्याक कच्चा ढ्या हो कच्चा गाड हो चाहिँ पक्का मको कच्चा यो हिसाबमा म के कच्चा मिन्स द ब्रान्चेस का मतलब ब्रान्चेस अर ट्विंग्स तो ट्विक्ड गाड है को हिसाबमा चाहिँ कच्चा भायर गाट याच्नु तर उयो इम्पोर्टेन्स चाहिँ सुदूर गाडी हो चाहिँ चिस ठिकेमा वो ठिके बिउलाई जी चाहिँ थौ शुक्रबार अगस्टिया 13 तारिख Friday the 13th got you didn't too loud as no America as in Britiza Mala, New Xmas 2021. Jitano Portland, Oregon, known to know, you time on Saron Tanatay, Aji, Art Vajia 37-minute one. Tonyo time on our local time, Nepal and Lavo Saranoas Jima. Jin Tanatay, you topic agent to the last agreement versus non-agreement, gradual development of inflectional pattern. Assessment drawn from 10 dialects of Nepal gajin te udo to चाहिँ जो यो तरुङ प्रोजेक्ट यो जो लिचो का तो लिचो चाहिँ व प्रज्ञा लाउ पत्रिका चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमी प्याउ पत्रिका लाउ पत्रिका न प्याउ रुडो वो पत्रिका छिप्स सोइ छ अन्न चाहिँ दै अले वो खास न चाहिँ जनरल टपिक चाहिँ नेपाल भाषा कच्चा भ्याय महत्व गाडी तो महत्व चाहिँ चाहिँ एउटा लासा तो पुक्का चाहिँ झी भाषा झी चाहिँ आठो धमारम चाहिँ नेवा भा तनवङ चुङले ना चाहिँ गागामे लाइको भाइ त झिस महत्व बिया चाहिँ वेक अप इन चाहिँ प्रस्थान बिउलाई चाहिँ जी त हिँड्ने हयाच्नु का वेक अप सँग चाहिँ झी चाहिँ सहर चम्पी मरु नब चाहिँ खलाइ बले तपिङकै वेक अप सँग चाहिँ खाबालाई उके जो कारण छरा लासा झी नेवाटर गाटे पि चाहिँ झिसो माया हो मु हो मुसु हो वो नै पिसी बिङला जी वो ने मापी मनुटेसँग चाहिँ छ्याचिसँग चाहिँ मेबी मनुटेट चाहिँ भ्यावर गाटा हो तो चिप्नुलाई चाहिँ छौ चाहिँ मलोला छौकसमा चाहिँ क्वेशन ने ढा मलो अथवा निन छनो मायाओ नैपी नेवाटेसँग भ्यावर ढा मजला अथवा सेन्स न्यू दुगा तो राइमिङ ख्यान जुल त ओके चिसँग चाहिँ भ्यावर ढा टोटी माल टोटी माउ यो मतलब चाहिँ कारणहरु चाहिँ जिनि हने भया तर चाहिँ लिंग्विस्टिक फिचर अनुसार चाहिँ जिन स्टडी अनुसार तो जी एब्स्ट्रैक्ट फुकन जितन बनि मुक्त वास्तव चाहिँ ताक जुइ मलाई आर्टिकल 6 स्वेद लाज अन आर्टिकल चाहिँ फुकन तेजु
नेपाली जी नेप्ले दुब्ले जी चाहिँ ध्यामल लासा पूर्व पक्ष भोजपुर तानसेन भोजपुर चैनपुर डिङ्ला सङ्खुवा सभा विराटनगर धनकुटा धरान सुनसरी उदयपुर वया चाहिँ यो थाहा उकिन चाहिला अहिले तराईले न यो थाहा छ होला बिचे वया चाहिँ तन काठमाडौँ जुल काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर होला सुङ्गु चाहिँ जुल उखे वया चाहिँ चुयाठाउना रसुवा नुवाकोट पश्चिमेउना चाहिँ पोखरा तानसेन बुटौल जनकपुर लुम्बिनी टापकौना चाहिँ अझ चाहिँ सुर्खेत दैलेख जुम्ला हुम्ला फुकाउन चाहिँ जे चाहिला वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिलोपट्टि चाहिँ प्रोत्साहन गर्न दरकार होला सिक्न चौकने जे 2036 साल चाहिँ नेपाल वास्ते जे नेपाल चाहिँ आँखा बनाउँछ नबले त्रिभुवन युनिभर्सिटी आँखा बनाउँछ नमध्ये त्यही जिपिन चाहिँ राष्ट्रिय मलाई एनडीएस थाहा प्रोग्राम दो वो चाहिँ 2 क्रेडिटिभ लागि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ जोइन जीमा प्रोग्राममा जोइन जाबले जी चाहिँ जुम्ला हुनौगा जुम्ला हुनबले अनि यो भए हो काठमाडौँ भए चाहिँ एकदमै फरक खण्ड त वो चाहिँ जुम्ले भए अन चुनावले चाहिँ जुम्ली भए चाहिँ सेका 10 महिना तक चुनाव या न ल्यावे चाहिँ चिरठुलाल चाहिँ ओहो का नेपाली अथवा चाहिँ संख्या भए गो थाहा छ उके ओरिजिनेसन थाहा जुम्ला ज्या छ न उके सँग अझ चाहिँ स्पेसिफिक सोयो कचा हार्ड सिजार गटाइ वो हार्ड सिजा न जीवन होया और अनजोपी मोनोटेसन लाइव भयो न चाहिँ यहाँ ढुङ्का लिबा चाहिँ आ उके विषयले चाहिँ युवा भाषा विज्ञान पाके चाहिँ जी सुना चाहिँ नवन चोटेन चोर्न म्युट यामल का सुते एजुटी ना चाहिँ अनुयो चाहिँ गुको हाम्रो ज्ञान कया जे नेपाली ल्याउ बेला चाहिँ अले 10 महिना चुना नेपाली ल्याउला अन चाहिँ जी मास्टर सिरेहुँगा चाहिँ जी नेपाल भाषा जोइन ज्या नेपाल भाषा जोइन ज्या बेला अले जिता हाना चाहिँ चौकिसमा चाहिँ उदाहरण मतलब चाहिँ चौ भाषा यो चाहिँ अध्ययन यापट्टि चौ अनवया अले वयाली बजिता गेजुल लासा नेपाल रिसर्च सेन्टर अथवा चाहिँ गोएची इन्स्टिट्युट गटाइ वो गोएची इन्स्टिट्युट जिता चाहिँ चौकिसमा होला को जुम्ला यो चाहिँ गुखल ल्याङ्ग्वेज डायलेक्ट चाहिँ सर्वे यान वे ढुङ्गो कारण हैन चाहिँ अनु चाहिँ जिता जुल ज्याजुले यो कन्सन्ट्रेसन लगा थियो चाहिँ मुखेना चाहिँ नेवा भ्या यो कन्सन्ट्रेसन या माउलेना चाहिँ अले डाक्टर उल्लेखे कोलबर गुमेसिया चाहिँ नेपाल भाषा बारे तपले नाप्लका चाहिँ पीएचडी यामा चाहिँ जर्मनी मिसा वे कपी नब सम्पर्क जुल छ ओले डिक्सनरी प्रोजेक्ट चाहिँ जिन चाहिँ वो खाली कांगमे उना चाहिँ भाषा कलेक्सन या डायलेक्ट अछिको शब्दावली अथवा भोकाबुलरी कलेक्सन या अले मेपिसँग चाहिँ अंग्रेजी अछिको इंग्लिश वे फ्रम मनु चाहिँ प्यम मनु चाहिँ टिम देखा चाहिँ वो प्रोजेक्ट वन अन चाहिँ जो लाई चाहिँ धन अपवा चाहिँ प्रोत्साहन दया होला दया ओले आ कासिना चाहिँ यो को थाहा चालु छ आठवा जो पाकी चौ चाहिँ छौ चाहिँ म्याप वो म्याप चाहिँ खासना चाहिँ नेपाल मण्डल जुल नापैपट्टि काठमाडौँ भ्याली गटाइ काठमाडौँ भ्याली ढाबले ठङ्कुले सीमित जाउ चाहिँ त उबक्ते नेपाल मण्डल ढाबले चाहिँ तरुङ एरियाको अनि ठुके डेपा पाकी चौ चाहिँ चित्र छुला लासन त्यो चाहिँ झिजो काठमाडौँ दुनिया चाहिँ चाहिलिबले उपाकु उनी खुनु चाहिँ दुनिया चाहिलु छौ चाहिँ लफु ढुका वो लफु चाहिँ उपाकु उनी लफु दुनिया चाहिँ थाहा चाहिँ वो लफु चाहिँ पिने चाहिँ मुखला छौ मैं जेसम पिनेर गटाइ लफु दुनिया चाहिँ डे दुनिया गटायो तो ढाउ जी चलन दो अले वो ढुङ्गा लिबा चाहिँ आठो फुको चाहिँ मतलब एरिया सिया होला दुबले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली दुनिया चाहिँ जी थर्ड मटु जी थाट से चाहिला आठो पेकुं लाग चाहिँ तै त्यो चाहिँ थाहा फुकाउन चाहिँ जी अन चाहिँ मोला चाहिँ तो डेटा कलेक्सन हेर्न चाहिँ एनालिसिस या ढुङपट्टि जुला होला अगर या टी ओ चाहिँ टोखा जुल अन को या फुसिङ खेल जी आचो देपान सिन जी चाहिला भए जी चाहिलो उइसा भ टोखा फुसिङकल गोकर्ण अले मुखरा भक्तपुर नगा अले लुबु अनक्वेको आउन चाहिँ बरेगा चापागाउँ प्याङगाउँ मलाई बलम्बु अले पिटी यो पाटन अथवा मलाई येल्लो जुल अनया प्याङ्गा बलम्बु व हलचोक ठुली थासे चाहिँ अनवना चाहिँ घन्टौं मनोट नबखलाना डेटा कलेक्सन याना आठो फुक्के चाहिँ नापयो हिसाब चाहिँ फुक्के क्यासेट भरेन्थ्यो दो अब ठाउँले चाहिँ क्यासेट यो चलन मरे हुनुको कारण जो खाली भोकाबुलरी फुक्को चाहिँ अलग कलेक्ट याना चाहिँ वो रिटर्न फर्ममा चाहिँ हेमला वन चाहिँ यान प्रयोग ख आठो काठमाडौँ भ्याली दुनिया अथवा चाहिँ उपत्यका दुनिया जो यानो बेला चाहिँ वास्तवमा चाहिँ चुसिला पाँच तरुण चाहिँ भेरिएसन चाहिँ खनबरो
एजो निदे खुलिन थन भालाई विषय कया चाहिँ जिस फित चाहिँ डायलेक्ट गामरा चाहिँ सब डायलेक्ट रूपमा चाहिँ काम खण्डु ओके मेन डायलेक्ट चाहिँ थन ठो भ्याली दुने चाहिँ खण्डुबटे सुला छ चौ चाहिँ काठमाडौँ डायलेक्ट जुल उइट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डायलेक्ट गाटु तयाउ चौँदो ल भक्तपुर डायलेक्ट खो बाहिर गाटा याउ छ खो बायो बायो काठमाडौँ बाहिर बाहिर यो कुछ चाहिँ अध्ययन यार ल अहिले मेरो छ थन पीवाई र गा गुखा जी क्वेटेटिभ वो क्वेटेटिभ पीवाई गुखा चाहिँ मलाई सांकेतिक रूपमा चाहिँ पीवाई ला चाहिँ प्याङगाउँगा प्याङगाउँ गाट हेउ छौ गाडो अन मलाई छौ संक वसिन तंकुने चाहिँ अब उले उनले लङ खेल चाहिँ टपिङ न अब गामे चाहिँ वो प्याङगा ढाइपि मनु पेस अपोइना बन्या पसले गुखा तैपति ड्या छ मलाई अथवा बा प यो चाहिँ बट्टा ढेकी पि मनु पेउ चाहिँ थाहा गर्न एकदमै प्रचलित छ अन यो कोही भएर अनि चाहिँ वो विषयले चाहिँ ठो झि नापा डब्ल्युएनओ कन्फरेन्स ग्रुपले चाहिँ गेरल टोफान चाहिँ स्टडी ana यो बानापट्टि चाहिँ फ्रेन्च भाषामा किताब न चुयाटो त्यसको बानापट्टि किताब हो अनि उना चाहिँ अनियुपट्टि भ्या चाहिँ ठुली महत्त्वपूर्ण कि झिसा चाहिँ अठै वनमिला चाहिँ अनुसार भा लाउ चाहिँ खनि सिया डेमो अथवा माया सिमुक आठुई त चाहिँ आ छौ किसमा चाहिँ ज्ञान छौ चाहिँ डायलेक्ट रूपमा चाहिँ क्या छ मेन डायलेक्ट रूपमा क्या होला कि एज द मलाई ओरिजिनल फर्म अफ काठमाडौँ रुगा ढाउ भयो उना चिसा चाहिँ क्लियर आयुलाई चाहिँ ढा मछि नि तर चाहिँ उके चाहिँ कम्प्यारेटिभ स्टडी याबले सोबला छ जिन सोबले त प्याङगायु पाइ त चाहिँ अथवा पुलाङ्गु चाहिँ नेपाल भाषा हो अथवा जि त जुन ठो क्लासिकल भामुको क्लासिकल द मेवा जुल वो चाहिँ रिटन फर्म जुल नेपाल भाषा यो चाहिँ गोख काठमाडौँ यहाँ यसले चाहिँ लागेको भए यो पुलाङ्गु रूप चाहिँ व जिसले प्याङगाउँ खला यो चाहिँ यो छ अनुमान जुका होला ओके त्यही ठो काठमाडौँ भ्याली गुख यानोपट्टि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लगभग चाहिँ जे छ ठाउँ या 21 वर्ष नि हो यानो जुल तर लिपा बिचे बिचे न उना चाहिँ थाहा चाहिँ चेक यानो दो तस्क जित हिँड्ने फुको चाहिँ ज्या बने जुल ओटा जी अमेरिका वे नि हो कगट वयाले चाहिँ आज सो म्याप ड्र हैन आठिट चाहिँ गरेर लाछ नेपाल भाषा यो गुख चाहिँ यदि म्याप छौ किसिममा चाहिँ कन्टिनेन्टको हिसाबमा स्वयं कछ छ नेपाल मण्डल दुनेले छौ त्यो किसिममा चाहिँ थौ भएर देहरलो अनि यहाँ यो कोपो यो चाहिँ हिसाब छ अनि उया क्वेस नर्थ वन वाला चाहिँ रसुवा मलाई नुवा कोट रसुवा चाहिँ टाउनमा ल पश्चिमे वनले चाहिँ आज यहाँ हुम्ला जुम्ला मो कालीकोट मलाई अन्तकन चाहिँ उना सो नजुल उया चाहिँ इस्टर्न नै उया चुल्ला छ काकर भिटा ले इलाम मलाई पाँच थर ताप्लेजुङ वो एरिया न चाहिँ एपी भाइ त चाहिँ जी कोइ जुल साउथ उया चाहिँ फोकस तराई बेल्ट चाहिँ गुल विराटनगर निसेङ कया चाहिँ त्यो ठंग चाहिँ आसुसु चाहिँ मतलब नवा पिन ढोका ओपीको चाहिँ फोकसमा चाहिँ छ ओभरअल रूपमा चाहिँ नेवा भाइ स्थित चाहिँ त्यहाँ चर्गा आटो इस्टर्न क्याबले चाहिँ चौचुरु लाग्छ झिसन चाहिँ सिक्किम न ढुका जिउ गट्या सिक्किममा चौपी फोका लाइपि नेवा ओजुला कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम आसाममा गन नेवा ढोका वे कपि फोकस चाहिँ जितो इस्टर्न युरोपमा चाहिँ जि एटिट्युड हो ठुकै विषय हान यो कोही चाहिँ खलामा भक्तिनी खोला जानमा सिमरनी बोल 24 मा चाहिँ आज सिमला लाग्छ यो अनगोइङ प्रोसेस यो लागि अनगोइङ रिसर्च यो लागि चाहिँ यामा अपि जखगा आठो नभनव चाहिँ गुली याङला जिउ चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जुइ हुँका जुइ नि हो त्यो मोनोटेसन चाहिँ जाया डुगा तो नेपाल भाषा बोल डायलेक्ट त्यो खेले अथवा भाषिकै खेले होला नभला तामल ललासा गियर्सन को लिंग्विस्टिक सर्वे अफ नेपाल का किताब चाहिँ वेकन 2019 or 9 चाहिँ जो किताब पिकाको उके चाहिँ विभिन्न भाइयो चाहिँ उके चाहिँ एक्जाम्पल भ्याटु गर्थे पहरी भाइ न उके इन्क्लुड भ्या छौँ वो ढुङ्गा चाहिँ आठो इन्द्रमाली चाहिँ एकदमै तरौँ चाहिँ देन दु चिजो भाषिका अध्ययन यालाई ओके मेमे पिन यो खण्ड चाहिँ जे फोकस चाहिँ थन ना कामकटा ओके ठो चाहिँ किताब फोकस चाहिँ उपलब्ध जुगा जी नेपाल भाषा होला कटिया दक्लन नापरको जी खनो भाइरका दिवे दोलका भाइ विषयले चाहिँ इन्द्रमाली सपोज ल अनौ या चाहिँ पहरी भाइको बादले चाहिँ इन्द्रमाली चुयाट होला अहिले चाहिँ तानसेन त्यो भाइ विषय त कया चाहिँ थियो ओमकार यसो जुन त नभक किताब बिगेडो थन दु किताब मटेरियलको जिन थन इन्पुट यानको थन मोरो किताब चाहिँ थन इन्पुट म हैन अहिले जे चाहिँ विस्तार चाहिँ अब यो कुल आर्टिकल चुएर हुँका लिपा चाहिँ अहिले जी त बन्नीपुरे नेपाल भाषाको जिन छ सबुत चाहिँ वो बन्नीपुरे यो स्टडियनले चाहिँ जित थायाउ किसिम चाहिँ मतलब चाहिँ प्रोत्साहन जुल्ला कि गोकी वो खोबो भ्यायो चाहिँ पूर्व रूपमा चाहिँ झिसा कामागा पूर्व खोबो भ्यायो पूर्व रूप चाहिँ ल्याना चाहन्थ्यो या चाहिँ पूर्व खोबो भ्याले चाहिँ झि काठमाडौँ पिमुनो आउट जाउ या बिहाबारी याना चाहिँ सम्पर्क योको जो कारण हुना चाहिँ वो खोबो भ्यायो लागि चाहिँ मोनोटेसन चाहिँ दन्याइले उके चाहिँ पूर्व रूप प्लाङ रूप चाहिँ क्या यदि खर्च चाहिँ जिसले बन्नीपुरे हुना चाहिँ अनुचित वो बन्नीपुरी यो भाइ त कया चाहिँ आफ्नो हालसालले चाहिँ नेपाल भाषा टाइम्स यो चाहिँ गोका अमेरिका नेवार यो गोका सिरिज वया चाहन्थ्यो एभ्री सन्डे वया चाहिँ 3 हप्ता नि हो चाहिँ तर बन्नीपुर भाइ विषय कया चाहिँ छौ चाहिँ इन्टरभ्यू जोडो
वो इन्टरभ्यू दियो भए चाहिँ बिल्कुलै ठ्याक्कै मिलेको चाहिँ बन्नीपुरी भएको चिप्समा चाहिँ बन्नीपुर भएको ज्ञान लाइभ चाहिँ सिकी मास्ति वसा प्लिज गो टु द्याट इन वेबसाइट मलाई वेबसाइट नेपाल भाषा टाइम्स यो वेबसाइट वना चाहिँ वो खनेदै उके चाहिँ यहाँ रिसर्च जो टोल अनाउ या लेबे चाहिँ आठो मेउपटी किताब चाहिँ वाङपटी नेवा डायलेक्ट्स गाटे यो आठो सब जिन चाहिँ थेसिस થઈ भले दिउ मतलब चाहिँ रिसर्च यो बुक अध्ययन यानुले टाइममा ओ बखते तक चाहिँ छोडेर लाग्छ थ्री त चाहिँ नेवारी गाटे हो छौं 1997 तक चाहिँ जी नेवारी गाटे हो जन तर छौ जुदा छौ त्यहाँपटी औषध चोलाटके 1997 चाहिँ थोरमा 3 वर्ष फोकयो लिबा थामगला व लाइडन युनिभर्सिटी पाखन चाहिँ सम जॉर्ज भान्ड्राइम थाम मनो ना चाहिँ छौ चाहिँ क्याम्पेन दे याउ क्याम्पेन मतलब हिमालयन ल्याङ्ग्वेज पोसिम भटा सूर्य द सेकेन्ड फर्स्ट वान अन जुल सेकेन्ड वान थर्ड वान जोले चाहिँ तर सान्ता बार्बरा युनिभर्सिटी चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स सान्ता बार्बरा युनिभर्सिटी थर्ड वान जोले चाहिँ जिन चाहिँ थो इंटरनेशनल सर्कुलर गुलिना ना जापी लिंग्विस्ट का टाइपिंग बी मोनोटाइव लागि चाहिँ जिसो पेपर प्रेजेन्ट राखेर चाहिँ इन नेमिङ द ल्याङ्ग्वेज द गाथे हो मलाई ओके चाहिँ सुराला सा why you guys are using the word Newari for our language? This is not acceptable. If you are going to use Newari, we will have to protest. मलाई उकिसमा चाहिँ arrogant जे हजुरले एकदम त्यही तचाट हैन चाहिँ अनअनसेन लिपा सुरला सा इभन आठवा 1972 ले नेपालले चाहिँ नेवा भयो अध्ययन याद वम चाहिँ समुद्र सुरला छ अस्टिन हेलका वेका चाहिँ स्विस सम ज्याजन अस्टिन हेल्यो ना चाहिँ नेपाल भाषा अध्ययन याबले चाहिँ यो प वसुया नेब चाहिँ वो जॉर्ज गेयरसन गालिबा चाहिँ मेम चाहिँ जोर्गेनसन का जोर्गेन धुवा चाहिँ अस्टिन हेल का वेकअप चाहिँ गुली अध्ययन अनसेली बगेजु लाछ युट्युब सान्ता बार्बरा युनिभर्सिटी चाहिँ प्रेजेन्टेसन या ढुङ्गाले अनलिप अनओपी मनो फोकस न चाहिँ नेवारीहरुका प्रयोगमा यस चाहिँ नेवार ल्याङ्ग्वेज नेवारहरुका तयार आठो चाहिँ ग्रेजुअल चेन्ज हुए छ आजले चाहिँ नेपाल भाषा तयार हुन्छ अझ गन सुनाउन चाहिँ यदि नेवारीहरुका युज टाल्ला छ अथवा टाल्ला छ and that is not the appropriate term for our language. Please start using either Newa language or maybe Nepal Bhasa. आ मनो फोकस न चाहिँ अले आठो थौसुया चाहिँ कुले अथे झिरो नि हो जिमा उ अस्तिन हेल्थ हाम गुम मनु न चाहिँ गुका छि भाइट नेवारी गाटे छौं का वेकला चाहिँ थपामसी पहुँच 145 पेज बुक दे किताब चाहिँ वहाँ चाहिँ नेपाल भाषा हरगा चाहिँ च्याउ यान हल्का आठो सौ चाहिँ मतलब चाहिँ बिग मतलब अचिभमेन्ट का छि लागि होला ध्यामाउ खयो दो वो अध्ययन या ढुङ्गाले चाहिँ जिन थाउ नेपाल भाषा त तन जिन्स का यो स्क्रिन भरि त तन लोगो बज या होइन अनि चेन्ज या जि थन चाहिँ या तन छुट्टै लास छि नेपाल भाषा लगाटे हो चाहिँ यो कुछ न चाहिँ सियो होला छि के चाहिँ यो कोहे मतलब चाहिँ जिउ अनुमान अनुसार 60% चाहिँ संस्कृत वर्ड हियो भाषा चाहिँ डाउन चुन गर्दा संस्कृत क मुख गाडी हो चाहिँ संस्कृत मुख फर एग्जाम्पल जिन चिक्चरौं छौ कुन थाक्ला गके CORNOR कर्नर रगाटा होला अंग्रेजी कर्नर ल अले उही त इंग्लिशसँग चाहिँ कर्नर हाउस शब्द चाहिँ संस्कृतमा वबले चाहिँ पूर्ण जुलगा CORNOR चाहिँ त कर्नर या त संस्कृत चाहिँ पूर्ण जुल पूर्ण जुया व छिउले चाहिँ कुन जुल कुन जुजु कुन जुलगा अथे त्यो भाइयो चाहिँ गको एटिमोलोजी मालिङ के भले तो हिसाबमा सियाउ चाहिँ थयापटी चाहिँ मतलब संस्कृत भाइयो चाहिँ शब्द चाहिँ छिउ भाषा यो कुया चाहिँ पचे बजीको पचे जुइङ गुल छि सिए बटके जेसले अब मखला हान्यो अब खल्की मको बा संस्कृतको खल्को रुगाट उयोसमा चाहिँ अब यदि चाहिँ आ छि संस्कृत भाइ त चाहिँ उ बक्टे छा चाहिँ छिउ शब्दावली ड्राउन लाला थोंकने कम्प्युटर युज जान्छ न कम्प्युटर युजमा कम्प्युटर रिलेटेड शब्द भुलिन लो ख उइटा चाहिँ अनिवार्य ना चाहिँ नेवा भाषा टेबल मिले जुइला मखला वला मिले जुइमको त्यहाँ संस्कृति व अठ्या थाहा उ बक्ते गुको चाहिँ लर्न पर्सन अथवा चाहिँ विज्ञ हामीले चाहिँ संस्कृत भाषामा मनोइट चाहिँ विज्ञहरुका ढ्याउ चलन दो वो हिसाबमा चाहिँ संस्कृत शब्द प्रयोग गर्न चाहिँ वो विस्तार विस्तार नेपाल भाषा चलाल एज या चाहिँ वो पुत्र पौत्र आदि बोधनीहरुका गुको चाहिँ काशीनाथ म जुन चाहिँ 40 देखा दो थौसुया चाहिँ 500 वर्ष हो गुको चाहिँ संस्कृत छलटौ नेपाल भाषा मखला संस्कृत छलटौ नेपाल भाषा यो गुको चाहिँ के चाहिँ उल्टाइना चाहिँ छौ चाहिँ डिक्सनरी देखा वो डिक्सनरी सोल्गरला चाहिँ गुली शब्द चाहिँ संस्कृत हो चाहिँ पचाएर ढुङ्गल गाडियो चाहिँ उके न सिरुगा तो सब प्याउ लगभग अत्या 30 वर्ष दर्जुमा ओके आज थन छोडेर लास्मा छिउ भाइ त टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज त गाटा हेला तर टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गयौ भया झिन बेला लाइबटी भया गयौ खण्डुरा लासा थन चाहिँ जि न्यू किसिमको चाहिँ भाग केनाटा युडो चौकिसमा छिउ भया वो चाहिँ मेन कारण चाहिँ त्यो बोडीको ब्यारीको बर्मीको करेनेर गाडी हो चाहिँ ठुप्पुको चाहिँ बर्मा अथवा चाहिँ बर्मै सेरो पेरोले अनि यो जंगले जुल अनि यो सहरे जुल अननपट्टि नवाईपट्टि चाहिँ भया खटवा मलाई उही त चाहिँ छौ अलगै तर नेपालले गोको लाइको भाइ त चाहिँ गोको टिबेटो बर्मन सेक्सन स्वेउ खसा त्यो त चाहिँ
West Himalayas तगा चाहिँ थायु दुगा West Himalayas सो अले चाहिँ East Himalayas सो East Himalayas तगा तलले फुक चाहिँ राई लिम्बू सुनवार किना यो फुक चाहिँ भाइ त चाहिँ East Himalayas क्याटेगोरी त तया डो लिंग्विस्टिक सर्वे अफ इन्डिया यो को या भले क्याटेगोरी याना छुटेन त ख अल अनवया चाहिँ आठो बोडिस व इस किरान तगा धावट गेर लासा तामाङ गुरुङ थकाली मगर भाइ त चाहिँ बोडिस तगा तया अनवया चाहिँ ठुपटी किरात व लिम्बू सुनवार व राई आठो जिन थो न्यू किसिमको भाइ चाहिँ गुक चाहिँ मतलब मलाई जिन सम्बन्ध चाहिँ जिन केनमा मेन कारण छुला लासा वो खन्छ छिपा छिसन तन लिपा केना है जी ओके भुलिन फिचर चाहिँ नेपाल भाषा आ दयाचौं ख वो दयाचौं चाहिँ न्यू पाखेना छिकी चाहिँ वया चौं दुगा न्यू पाखेना वया चौं ढाबले छुला लासा चौकमा चाहिँ आठन कोइ जिन कया डेडो चौ चाहिँ कन्जङ डिस्टन गा ढाइ गुप डिस्टन चाहिँ कुबो भए येला मखला येला अले बन्दीपुर चितलाङ गोपाली गमाली धुलीखेल मखला प्याङगाउँ थोफुकमा भएर चाहिँ चौवेटसम्म चाहिँ गोका चाहिँ भर्ब एन्डिङ जो भर्ब एन्डिङ ढेउ मटु चुल्ला चाहिँ झिसा चाहिँ ख्या भ्या ल्याबला चाहिँ म आएँ जुल मखला म आएँ हामीहरू आयौँ तिमी आयौ मखला ऊ आए मखला ऊ आइन अठिया ढाइटेन चाहिँ वो भर्ब एन्डिङ चेन्ज हुई तर नेपाल भाषा अठिमुक्का नेपाल भाषा नवाइबले छिसा चुल्ला लासा फो नवाव मनो छमेसु क्याटेगोरी अले चाहिँ निना चौ मनो न छमेसु क्याटेगोरी नवाव मनो लाला जिजुल छिपि निना चौंडो आव फेसबुक वे चोपे फोकस न चाहिँ वेक अप इन जुल मगला वेक अप सन थायो व छिन थायो व जिन थायो चाहिँ फरक ओके चाहिँ वो स्पिकर भर्सेस नन स्पिकर राइ दो जि नेपाली चोपी गठके कृष्ण तमोजु जुल सुन्दर कृष्ण जोशी जुल आ वेक अप चाहिँ नुपकी टर्म युज अन्तो आत्मा पर भर्सेस पर गाडीरो पर ढाइपिन चाहिँ नवामा बाहेक चाहिँ मियम जुल अले अंग्रेजी चाहिँ गोको चाहिँ स्पिकर भर्सेस हियरर गा चाहिँ डिफरेन्स वया छ तर तुके तो भर्ब एग्रीमेन्ट गेजुल लासा भर्ब एग्रीमेन्ट का ढिउ चाहिँ किसमा चाहिँ अब किरान्ते भाइ खलायो खस चाहिँ जम्मा वो किरान्ते भाइ नवै बेला चाहिँ छम मनु न निम मनु त दाउ जुल लासा वो येवे जुइ छम मनु न छम मनु त दाउ जुल लासा मेवे जी मलाई निम मनु न छम मनु त दाउ जुल लासा मेवे एन्डिङ जी अथे चाहिँ पेम मनु न चाहिँ छम मनु त दाउ जुल भर्ब एन्डिङ अथे ए जुनि फुक्क चाहिँ जी नभ चाहिँ स्टुडेन्ट सुनवार भाइको चाहिँ को स्टडी अनले जम्मा चाहिँ 144 वटा चाहिँ भर्ब एन्डिङ चाहिँ इन्फ्लेक्सन खनेर हुन्छ जितर मंगल जियो क्यामेरा खन्दै जुन गाइस प्लिज एजुल्टे ना चाहिँ गेजुल लासा ठो आउ ठो गुल्खे अवशेष ख वो अवशेष चाहिँ थन छि नेपाल भाषा न खण्डुगा तर चाहिँ ठो यहाँ येलो खोप यो भाषा मको उके चाहिँ खण्डुपट्टि गण्ड लासा डोलखा भाया हो पहरी भाया डोलखा भाया हो पहरी भाया चाहिँ जी अवशेष थका टाइउ डोला वो किराती भाइ अवशेष यो रुपया चाहिँ फिचर चाहिँ ओके ढाउन चौंडो अरे गेजुया चाहिँ फिचर फरक जोका वो जी वो तो टक्यो चाहिँ लेभल अन्त बाकी वेबला चाहिँ जी किनाबे अनवया चाहिँ आथन झिउ नेपाल भाषा गोका चाहिँ जापान क्याबले जिन ट्विटर नेपाल भाषा त्यो पेमु किस्म चाहिँ जी न्यू ग्रुप जिन तयुडो छौ ग्रुप जगा हेउ चाहिँ यहाँ येलो खोपै भाजु ल अनवया खो भाजु ल अले चाहिँ चितलाङ भायो चाहिँ दुगेमको अध्ययन चाहिँ जिउ पाके मजुनी तर डेटा चाहिँ कलेक्सन याना हाइटेर न ओके यो चाहिँ अध्ययन याना चाहिँ या पछि अध्ययन ज्या पाइदनी अले चाहिँ मेउपटि ग्रुप 2 गा न्यू समूह रुपया चाहिँ दोलखा भायो पै भाइ अथवा उही त चाहिँ व ठेट रूपमा चाहिँ मतलब नेटिभ मनुपेसन चाहिँ थौ भाइ त चाहिँ पै भाएर गाटा इम तर छिसन ट्याबले चाहिँ पहरी भाएर गाटा या हुन्छ होला आ जी थौ पर्सनल स्टडी रूपमा चाहिँ जिन छुछु भायो चाहिँ मतलब डायलेक्ट अथवा चाहिँ कच्चा भायो जिन चाहिँ अध्ययन यार न लाग्छ जिन बन्नीपुरी अध्ययन यार न डुम्रे गाडी चाहिँ बन्नीपुर क्वाउ पि मनुपे चाहिँ व पृथ्वी राजमार्ग वनी बेला पोखरा वनी बेला लेन लापटी छ वन चाहिँ बस्ती दो वो बस्ती चाहिँ नुगो स्थापना जोको जिन बेला 40 वर्ष कि दरजुमा वया ने व नमरो नवया प्याङगायो अस्तडिया न पहरी अदिनिया न रिदी वना चाहिँ जी अदन रिदी गाडी चाहिँ वन अन छो ठ्याडो रिसेस was महादेव भगा गोट हेउरो चाहिँ तानसेन वना चाहिँ क्वे काउन माग वन क्वाउन बेला चाहिँ पोखरा यो पोखरा चाहिँ यो को मनोट चाहिँ पपा चाहिँ वना चाहिँ चना चौडो बागलुङ जुल अखुन हालसाले चाहिँ 2019 ने वही बेला चाहिँ बंगले वना चाहिँ अनि भएपछि चाहिँ अध्ययन वास्तव योको भए चाहिँ अपयना चाहिँ खो भएन चाहिँ मिले जो जुन आरो घाटे वना आरो घाटे वना बेला चाहिँ आठो तिरसुली निसिया चाहिँ पोखरा टक छ ट्रेकिङ वना उडु नाबा ट्रेकिङ वना बेला थाहा छ गामे जिम त स्वागत याबले छ इमसँग चाहिँ एकदमै खुसी जुया चाहिँ जिम त चाहिँ छ इमसँग कुक चाहिँ भए लाउ चाहिँ स्याम्पल चाहिँ कलेक्सन याते आउ छ न आउले चाहिँ पुर भोचु टान्सेला वो फुक चाहिँ स्वाभाविक छ र अपाइना चाहिँ चाइला उनी फुक चाहिँ आज थवे मतलब चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्ट हिसाबमा चाहिँ अध्ययन हजुर वे अध्ययन सिलसिला ला चाहिँ नेपाल मनु टेस्टला आठो सिस्टम अफ भर्ब इन्फ्लेक्सन मखला टु सिस्टम अफ भर्ब इन्फ्लेक्सन आ रिभ्यू छाला चाहिँ आठो झिसन धेजुन नेपाल भाषा धेजुन खे भए ढल्ला चाहिँ चौकमा चाहिँ मखला पूर्व अनौर चाहिँ अनिउ न चाहिँ गुख इन्फ्लेक्सन प्याटर्न सोला लासा
खे भयो चाहिँ न्याउ प्रकार चाहिँ फरक ढुका गटकी आज पश्चिममा पूर्वीयली धाए मज पश्चिममा धाए पश्चिममा ढुङ्गा मज पश्चिममा वर पश्चिममा पर पश्चिममा ढुङ्गा न्याउ किसिमको चाहिँ डायलेक्टिभ चाहिँ मतलब चाहिँ स्टडी यान टोटो जिन अटेनियारुको ओ किसिममा चाहिँ हरेक भाषाले गटकी जिवटा डायलेक्ट गट्टाला छुट्ला छ अंग्रेजी गट्टाइ अथवा इंग्लिश गट्टाइ तर ब्रिटिश नभयो अंग्रेजी व अमेरिका चोपी मुनुपेसन नभयो अंग्रेजी पागा वो भए चाहिँ आउँछ वे खगा अथे अस्ट्रेलिया चोपी नभयो भए हो गटकी जी अमेरिका वे भले मुनुइ त चाहिँ मला गाइड गाटहरु चाहिँ जिन मन्या नगजी तर जे अमेरिका वे रुगा चाहिँ यो गाइज गाटहरुलाई छिपि धगा ढापी खवा मला ओके चाहिँ अमेरिकन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अनुसार चाहिँ मनुटेट जे वो गुले चाहिँ जोक्न या हो अमेरिकामा गएपछि मान्छेहरु सबै गाई हुन्छ र गाटायो न उसमा चाहिँ थाहा हुन्छ उसमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक जोक खवा आठौं क्याटेगोरी अनुसार छ्यामा लाला ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 र गाजिङको चाहिँ नख अब कन्जङ्जेसन सिस्टम चाहिँ अपोइना चाहिँ टुगे फोकस सँग दुठ मलाई टुके ग्रुप 5 चाहिँ आठौं 4 व 5 चाहिँ कन्जङ्जेसन सिस्टम मरु अले मेउ नि फोकस चाहिँ कन्जङ्जेसन चाहिँ खण्डो जो वजुला जिन थो फुक चाइलो पति था व गाउँ व उके चाहिँ लिस्टिङ एना चाहिँ एना each region of these groups share common linguistic feature as well as sociological and historical similarities. The data used for the present paper is illustrated from one of the group of these regions. Or not Jithaya or not Tatasay or Nazi collection in Yano. Atwa Golaka value bare saying of four saying through talks met Dugianga study Yamate Carol Genetica. Weka ठाउँले चाहिँ सान्ता बाबरा युनिभर्सिटी चाहिँ वका चाहिँ नेपाल भाषामा लिङ्ग्विस्टिक बङ्गाली एकदमै चाहिँ वका यो चाहिँ मतलब पहिलो प्रयास नापाङ्गु कुतलया ठो चाहिँ भाषाका अध्ययनयापति चाहिँ मतलब चाहिँ पला लुङ ड्यामला सार वका चाहिँ अठी मया चाहिँ मनुट्या चाहिँ हेलन चाहिँ मको चाहिँ निवार गर्ने छौ वे खरगा टाइप चाहिँ जुया पनि भयो ठोक फुकङ अध्ययनया हुँगा जिता चाहिँ छौ मोटी उछुल लासा आज चाहिँ मतलब भए पछि चाहिँ मतलब सेक्युलाई यसमा चाहिँ गामा भए चाहिँ भन्छ मलाई जी तो गामा भएर गाछ थया तर चाहिँ यको मनुट्या चाहिँ मया गर्छ एजा चाहिँ त्यो नेवार अमेरिका जी प्रेजेन्ट यार गा जी चाहिँ गामा भयो उखो चाहिँ सो एब्स्ट्र्याक्ट जी चाहिँ बिया वेक अप चाहिँ मया गा चाहिँ प्रस्तुत याक म युको जिता चाहिँ झिउ फुचो कन्सेप्ट चाहिँ आउन ढोला एजुटी ना चाहिँ आठो जी सेवला गामा भए ल्या मतलब अलि छो गामा भए सेके मल लगा जो आर्टिकल चाहिँ जी वो शिकागो पाखे प्याओ चाहिँ पत्रिका चाहिँ छापे जुखा वो ढुङ्गाली चाहिँ जिता छौ जुल्ला लाग्छ अहिले वे व 1997 जी got in naming the language that got used go at the 10th anniversary 10th मतलब चाहिँ linguistic conference वो सुया न्यो लन्डन ने वन न्यो चाहिँ युजिन ओरिजिन जितो नो था ठाउँ चाहिँ छौ मे ओके वे कन्टिन्युएसन रुपमा चाहिँ छौ कन्फरेन्स जुका वो कन्फरेन्स चाहिँ छौ मतलब हाम्रो नेपाली भर्सेस गैर नेपाली लगाटा युज हो मतलब वो शब्द चाहिँ प्रयोग यान बला मनोटे भन्छ अचम्म जुल व्हाट इज दिस गैर नेपाली मीन्स जिउ के एक्सप्लेन या मलाई वे चाहिँ वो गैर मतलब युजिन ओरिजिन जुपटी बुक युनिभर्सिटी ओरिजिन जुपटी कन्फरेन्स अन चाहिँ डिसाइड जुल we are going to have a next one in London we are going to have a next conference okay I will come ga u bhakra manu ta tayo kana ana wa चाहिँ ji sel la sa ton wa ni ho चाहिँ so चाहिँ ji ya to presentation in London University 2010 ga jida thana चाहिँ question yana dima moderator bhajo चाहिँ संयुक्त श्रेष्ठ नपा चाहिँ नपलाउ चाहिँ this is the time so it's a remarkable for me okay we ga ta angla ji wa u bhakra नपलाउ le संयुक्त चाहिँ he barely knows Nepal Bhasha o time la so khala da bang ka so now he is an expert in this fields as un as sula la sa amanotation sungu chon ko chon la sa atha ka mal ga ta sula la atha ju chamai ko chamai chan pala lo ne mala sungu chamai chan torch lag ne mala chirag duna nya ha ne mala aji chen chirag duna ule to gama bhar ga yo chi chen chi so really important go shi ki mala again to tong you topic na hai how important is the Nepal Bhasha dialect ga yo karan chho tano chan ji sura la sa tano banduna bhaja tasma aga chi ji go ja फन जी चाहिँ सुरुलो लासा झिसा झिउ भ्याएर चाहिँ गामे गामे लागेको भएर चाहिँ प्रस्थान बिमल वे प्रस्थान बिमल लगा चाहिँ अब गामा भर्सेस नन गामा जिन तेउरुगा सर यो भ्याएर चाहिँ नन गामा गटया तर गामा यो शब्द जिन चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ वी नीड टु स्टडी द गामा ल्याङ्ग्वेज हेबला लासा चुला लासा व यहाँ यो खोप यो मुख्य गा गामे उना चाइलो चोङ अथवा लान्छौं भ्याएर चाहिँ प्रस्थान बिया चाहिँ व ल्यागु बिमल इमट चाहिँ किन सेनिमको मुख्य इमत चाहिँ बुक प्रसारण बिया चाहिँ लान्छौं गा ट्यापे छिबिन पनि छ ल्याब वो हिसाबमा कन्फरेन्स चाहिँ ब्लरी हो गएछ उठा
juga ato thwa चाहिँ wo Himalayan language symposium le yuka presentation cha tuge चाहिँ jin chura la san the Gama language of Newa people of Nepal ga चाहिँ obak चाहिँ taskan taru interaction जुल अहिले मेप चाहिँ अहिले तो ओमकारे सोलन चाहिँ चौजे गामा सबै प्रयोग yana चाहिँ मेउन चौजे आर्टिकल 14 हुन चौजे पर्सन जुल आचिप्सना चाहिँ सुना चाहिँ यदि डाला सा सो जी नेवा माया मु मेबी मनु प्लासा भाव ध्यान मजिलो गा थियो कुन चौ स्लोगन जी हो का विथ ना चिप्सना चाहिँ रहेछ सो मनु तो वाला लासा डोन्ट वरी यु जस्ट स्पीक as you understand as you know as you know उक्स मा चाहिँ पर्सन बिया चाहिँ वन माउडुगा आ ठोफुको जायर हुँगाली बजन गेजुल लासा ठो भ्यान्ड्रेन थाउ मनु न Tweklan चाहिँ सुरा लासा वेका छौ चाहिँ कोट एन्ड 2001 चाहिँ आठो बिल कुका चाहिँ मतलब कम्पनी चाहिँ छौ चाहिँ किताब पिकाला वो द ल्याङ्ग्वेजेस अफ हिमालयस दगा ओके मडेला चाहिँ जिन चुबटी मतलब यार खै त चाहिँ वो कोट याना मतलब on the basis of the dialectical studies the Dayarat Nasake in 1989 or 92 buka devised the various Newar dialect into Pahari, Chitlan, Dolka, blah 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 ga uksma चाहिँ वो कोट एन्ड बोले. So that was the one of the biggest achievement what I did in my own way. There was a wake up something so you know the person will get amala. Okay, I told that conference here one will so उपलब्धि जुल गा थियो चाहिँ international circle चाहिँ थाउ चाहिँ गुको चाहिँ नेवाली त धाम जुल गा थियो कोना वो प्रोजेक्ट होला dialectical study गुको चाहिँ प्लेटफर्म न बांग टर्न जो होला यो को मन प्लेस अटियानी होला आठना चाहिँ जिन थोर फुक्क चाहिँ मतलब चाहिँ जम्मा गो चाहिँ बलामी गोपाली गमाल धुलिखेल मखला काठमाडौँ पाङगाउँ भक्तपुर फुक्क विषयले यहाँ चाहिँ तन पीसी गाडियो चाहिँ पास कन्जङ जुल पीडी गाडियो चाहिँ पास डिसंक अहिले चाहिँ एनपीसी गा नन पास जुल तो चाहिँ गुगु भाषा चाहिँ गडगडी चेन्ज या वो चाहिँ गाडियो चाहिँ तो पाङका चाहिँ स्पष्ट जुगा चाहिँ वो स्टडी याद हुँगाली पछि सियाओ पनि खन्जुल बाल वास्तव धामल लासा बलामी गोमाली व गमाल वो भाइयो विषयले बालको चाहिँ अध्ययन यो समस्याला नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग छौ चाहिँ बलामी भाइयो बारे चाहिँ थेसिस चोर गाडियो चाहिँ थेसिसले म चाहिँ रिसर्च पेपर चोर गाडो तिला सिधु तर जिन चाहिँ स्वयं म भने यदि चाहिँ यहाँ रुक्साना जुन चाहिँ वो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग चाहिँ वो बलामी भाइ बारे चाहिँ चुनाव चाहिँ वो रिसर्च पेपर चौक वो स्वेड लासा साइड उकेन चाहिँ यो कोन हो यहाँ भएफो अनअवेली चाहिँ आठो नकिन हालसाले तिनी तो नेपाल भाषा एकेडमी खोगे चाहिँ नेवा प्रज्ञा रगा पत्रिका चाहिँ छौ जुटा गबटी चाहिँ रिसर्च पेपर प्याउ वो रिसर्च पेपर गा चाहिँ रिसेन्ट वन का गुल्न चाहिँ ओके जिन चाहिँ छोट नम्बर नाप्लग दगले नाप्लग वो पटी टाइटल चाहिँ दगले नाप्लग वो पटी टाइटल चाहिँ जिन थुके टुमे तैतिउ का agreement versus non-agreement on gradual development or inflectional assessment drawn from the 10 dialects of Nepal भाषा रगा गु थियो का वो चाहिँ वो पेपर चाहिँ प्रेजेन्ट जो ओके शिक्षा चाहिँ वो सब सोइ दिस अथवा चाहिँ आर्टिकल सोइ दिस ओके यो चाहिँ यो को खपयामा गर्ने सिबो अथवा 1 घण्टा अथवा चाहिँ 20 मिनेट वा हाफ एन आवर भित्र चाहिँ फुको जी कभर याद जिउ सामर्थ्य नम्बर जितल अझ 2 घण्टा टाइम बेसरा जिन चाहिँ अझ मेरो डिटेल अनुसार चाहिँ खलाउ चाहिँ विचार होगा आके चाहिँ आठो नाजा जिन त यो चाहिँ गुली फरक गाड यो चाहिँ खन्दै तन जी केना ते डिउ तन चाहिँ चालला चाहिँ काठमाडौँ पाटनले चाहिँ गटकी पीसी व पीडी व एनपीसी चाहिँ फरक तेज यो का अले खोपे वनले चाहिँ तेज यो का अले चाहिँ चितलाङ्गे जो तेज यो का अले डोलका पहरी चाहिँ गेज छु का वो फुकन 1s थाउले चाहिँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जी जुलगा 1pl ढगा ढाउ चाहिँ फर्स्ट पर्सन प्लुरल का हामी धाने अथवा जिपी धाने second person singular जुला ए वो अले second person plural जुला ए वो third person singular जुला ए वो third person plural जुला ए वो गा चाहिँ 24 मा चाहिँ पास्ट अनरिपिक मतलब पास्ट जुल अनरिपिक ढल्ला मानिना ठाउँ जुल अले प्रेजेन्ट व फ्युचर नेपाल भाषा अठमुक्का चार छ यो छ नन त नेपाल भाषा चाहिँ ने ढुङ छौ व मन न्यू छौगा छौ चाहिँ पास्ट व नन पास्ट डिस्टिंग जिउ भाषा फ्युचर टेन्स नम्बर मलाई फ्युचर टेन्स पर मोनोटेसन चाहिँ सिसल थ्याट हेचुना निरगा ठाउँ छ वो चाहिँ थ्योरेटिकली चाहिँ अठ ठाउँ मको जिन नै चुना निरगा ढल्ला छ वो चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स वो चाहिँ इन एट प्रेजेन्ट जुल मलाई तर चाहिँ आ खास चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ गुका टेन्स यो हिसाबमा स्वेउ खर्च चाहिँ छौ चाहिँ वन इज अलरेडी डन जिन नयाँ अले चाहिँ जिन नयाँ सो डिफरेन्स चाहिँ युजको टु छ नेपाल भाषा तर सिसल चाहिँ बालको मचा हो अले फ्युचर सेन्टेन्स सुनाउन अंग्रेजी बिलगाना लाग्छ छि अनुवाद याले फ्युचर याना चाहिँ जुई 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 रगा तया चाहिँ जिन नयाँको जुई मलाई चाहिँ अनि चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ फ्युचर टेन्स देखला तर थ्योरेटिकल स्वेउ खर्च छिउ भाषा चाहिँ फ्युचर टेन्स मरो आठो गुलीको चाहिँ सोंगु प्रकारको गुको चाहिँ इन्फ्लेक्सनल पैटर्न खण्डुको वो फुको चाहिँ गना ओला चाहिँ वो चाहिँ वो किरात ल्याङ्ग्वेज भाषा चाहिँ वो डोल अछि तो राई लिम्बू मगर राई लिम्बू वो सुनवार भएको को उही त चाहिँ किरात ल्याङ्ग्वेज गर्दा वो किरात ल्याङ्ग्वेज अब्सेस रूपमा चाहिँ छिउ भाषा चाहिँ डाउन छ आठो डोलखा भयो काठमाडौँ गुको चाहिँ नेवा भयो गुली तपार गाट हामीले चाहिँ थौ सुया चाहिँ 40% हो जिन्थो
vocabulary go test chana chen swebla chho che wo kasna tomol chho article no chho weklon chutero lasan to dolkha bhayo काठमाडौँ भए तापना उ चाहिँ लगभग चाहिँ 60-50% दय हुँगलका वेक्लन थैदिउको उ टाइममा 40 वर्ष नि हो ट्याबले चाहिँ 60 से 90 वर्ष दय हुँगलो 60 से 90 वर्ष नि हो चाहिँ यो काठमाडौँ भए हो दोलखा यो भए चाहिँ छौया भए खग हो न तापना हुन अठे चाहिँ आठो खोपो भए हो यहाँ भए यो चाहिँ हिसाब या खर्च उ बक्टे चाहिँ थौसुया 40 वर्ष नि हो चाहिँ ओ काठना तम छुटहरुला चौकिसमा चाहिँ हिसाब याना क्याल्कुलेसन या छौ न मेथड दो वो मेथड चुला लासा चौ चाहिँ ग्लोटल धाउसु मेथड दो काचको जितल बोमा उ बक्टे चाहिँ 40 वर्ष नि हो चाहिँ काठना तम चाहिँ 175 वर्ष नि हो चाहिँ यो भए हो खोप यो भए चाहिँ छौया भए खरगा छौया भए जुया चाहिँ उन्तरगा चाहिँ अनुमानित याहरु वो अनुमानित या तरिकाले चाहिँ गियरसँग चाहिँ छौ स्वादिष्ट भोकाबुलरी गा छु तयार स्वादिष्ट भोकाबुलरी चाहिँ मरे कम भए यदि ल्याबले मरे कम मगा शब्दावली छुक 100 वर्ड्स वो 100 वर्ड्स चाहिँ फुक्क भाषा चाहिँ जी कलेक्सन याना तयार उ के चाहिँ कम्पेरेटिभ स्वेबले चुला छ वो फुक्क चाहिँ वो गुब्ले चाहिँ आमखला मिले जो गुब्ले मिले जो वो कम्पेरेटिभली स्वेबले जिन छौ चाहिँ चार्ट लेकर वो चार्ट अनुसार चाहिँ ठुली चाहिँ ठो भए चाहिँ ठुली लग्या हुँगल ठो भए चाहिँ ठुली तपाए हुँगल उ फुक्क चाहिँ सिधुगा वो चाहिँ लिपाहना चाहिँ मे कलाबले वे विषय कया कलामा चाहिँ यान एजुन्टिना चाहिँ आठो ओभर हुँगा फुक्क अध्ययन या हुँगा लिपा चाहिँ यो को भए सेनिउलाई चाहिँ जे सो सपोज हैरु ओ सपोज ना चाहिँ नेवा भए मकला टिच योरसेल्फ हैन या किसिममा चाहिँ चौचौरु उके लगी चाहिँ यो को चिपसँग चाहिँ आठो नेपाल भाषा गुगल ट्रान्सलेट जाचौँ उके लागि यो को जालगे छु सचपु ओ सपो चाहिँ न्याटसँग याउरु नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ अन थमेल पाके चाहिँ यो को पस्ला चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ प्रचार न होइछन् गुला यिन तो नेपाल मण्डल त्यो कारण चला छ नेपाल मण्डल झिस चाहिँ लुमङ्गी मावटी विषय वस्तु जो कारण चाहिँ भाइयो सन्दर्भ कार्यालय नेपाल मण्डल छौ भ्यायो नेपाल मण्डलमा पिने चाहिँ मेमे भ्यालायो जो दिन चाहिँ नेपाल मण्डल झिस चाहिँ लुमङ्गा चाहिँ त्यो लुमङ्गी मयूर काट्यो चाहिँ झि तो चिक्सा हगन थायो चाहिँ खन्थुलियाज गो जुला मलाई वो चाहिँ आम्यो छु चाहिँ यस दशा जी यसैलाई चाहिँ हाना पिया छ नि जो खन्थुलिया आइद चिक्सा हगन चाहिँ थायो खस तुलियाज गो ख तर उके इलाबोरेट याबले हाना मियो को यो पनि झिया मेमेउ न चाहिँ यस वेफो वो यसैलाई चाहिँ पिया छ नि स्वा संयुक्त इसको यो नाउ जिउ जी चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्ट शेयरिङ चाहिँ अफ हैन नते जोजलपा हैन तर चाहिँ ठ्याक्क रुक्साना यो इन्टरनेट कनेक्सन अफ जो नि वो चाहिँ लिपा रिकर्डिङ सुएका दाउ मक्सा चाहिँ वो त्यसको त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ ताला त्यो चाहिँ विषय करा दाइजौ ख छिपिन्छ चाहिँ ला रना दिस जिसँग छमछम याना दयार नसके जु लिसे चाहिँ खनादै आ जिसँग चाहिँ डेनमार्क वो सितको चाहिँ नेन्दै थया ख इ चाहिँ तकै नि अझै बर जी नाप्ने चाहिँ थो चाहिँ खास नेन्दा चलो ख तो के दुनिया वही कि ढाना जी पिया चलो सो कचा भाया दुनिया चाहिँ तकै नभा चाहिँ नेपाल भाषा आतको जिसन सिउ कचा भा डक्को याना चाहिँ गुली कचा भा चाहिँ जिसन आतको मतलब वो मसिके दुंकु आइडेन्टिफाई जु दुंकु चाहिँ गुली गइ जु आतको अले मेउ ख चाहिँ गथे कि कचा भाइ अध्ययन याना चाहिँ जित जुयु जित लुयु चाहिँ वो तुक्यु एडभान्टेज तुक्यु चाहिँ महत्व यो खलाहरुले गथे कि ठ्याक्क तपाईनको स्वयंले चाहिँ जु छे दुनिया न गथे कि जिम तिरमे जु चाहिँ तनौ पाखे होला अले इन्सान चाहिँ त उनी दक्ले लिखदै या बन्दीपुर नेपाल भाषा जुल अले इन्सान चाहिँ गुली बालक चाहिँ थथिति पिनि ना काबले मखला ना काब के थथिति पिनि सम्बन्ध यो खगो छेलबले अजा अजि धका दाइ मखला अले तर ये चाहिँ हुर्के जुले जि आतको अनुभव याना चाहिँ जिसा चाहिँ अजा आजि मखि बाजे बजे धायो चाहिँ यान्चना थथिति पिनि चाहिँ वो खगो छेलबले इन्सान गुली बालक वो नेपाल भाषा चाहिँ दुनी लेंका त चाहिँ खण्ड त अथे चाहिँ मेमे न यको जिसबले दसु दै गुगे चाहिँ नेपाल भाषा यु मु खगो इन्सान चाहिँ लेंका त देफु थि कचा भाया दुने वो छक चाहिँ उखि चाहिँ मेमे न दसु दुथि मखला वो चाहिँ बच्चा के चाहिँ जवाब दिन्छ त जी त किन चाहिँ क्वेशन निकाल के छौ छैन जवाब दे छोसो यहाँ यहाँ छ ल छोसिरहेका अलि हान
भोलि दुर्गा जी चाहिँ क्याटेगोरी यान बेला चाहिँ न्याउ चाहिँ मलाई मेन हेडिङ जुल मेन हेडिङ वर्ड हुँका लिपा चाहिँ अहिले सब क्याटेगोरी रूपमा चाहिँ मेमेउन तयार जुल गणगण चाहिँ छौ चाहिँ अब इडियोलेक्ट डायलेक्ट मलाई हाल्थ्यो किसिम जो इडियोलेक्ट काट्यो चाहिँ छम्म मनाउन नभए भाइलाई चाहिँ हो इडियोलेक्ट काटाइ अहिले जी धाउ जी नवाओ मेप्स नवाओ चाहिँ वेब प्याटर्न जुइम उले प्याटर्न पला चाहिँ शब्द युज आए पला चाहिँ नवाइलो पला चाहिँ वो डायलेक्ट रूपमा कावले चाहिँ समस्या मनु अपो मनु टेसन नवापट्टि भाइट चाहिँ एजुबले चाहिँ आठो मलाई गाउँमै छौ नवाइले उयो चाहिँ चौकिसमा चाहिँ सब डायलेक्ट रूपमा कावले कि डायलेक्ट लला हायर लेभल जुल हायरार्की अनुसार हायर जुल अहिले चाहिँ अब गाउँ चाहिँ छौ समूह न लाइभ जुल लाग्छ भाइलाई चाहिँ वो सब क्याटेगोरी जुल अके चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ तुल्य दुर्गाडी हो चाहिँ मलाई लाग्छ अब तो जो अपैना डायलेक्ट गाडी हो चाहिँ जियोग्राफिकल भेरिएसन अनुसार व अहिले चाहिँ समूह अनुसार मनुटे समूह अनुसार त्यो गठिया जिपिन चाहिँ सके बजार पिन्यो चाहिँ भाइको को चाहिँ अजिन याउ खर्च चाहिँ जिम त चाहिँ तो छिछि गाट को छि ना शब्द प्रयोग याना वो आर्दो आर्थ तल ला जिम्युलाई चाहिँ मिल्याम जो आठो चाहिँ चौकिसमा चाहिँ 28 जिउ चाहिँ स्वाभाविक ख मलाई अके चाहिँ अब ठुलिए चाहिँ दुर्गा डायलेक्ट गाट हो चाहिँ छौ मेन क्याटेगोरी चाहिँ न्याउ दो उके मध्ये सब क्याटेगोरी चाहिँ आर्टिकल यकुया दुगा यकुया आठो दोलखा वन लासा मलाई दोलखा न छौ चाहिँ के चाहिँ अलग अलग लिस्टी दुटी सुर्गा ढाउले क्याटेगोरी अब गुली पाक हरकारी चाहिँ लोकाइ पिमुन टोया नवाइ बेला पनि सिधै उके बालको स्टडी नमजो नि यसले फाइदे लागि छुरा लासा जिन्स वेबले ठोआ फाइ गुको प्लम पनि शब्दावली किताब वेबले चाहिँ फुक क्लासिकल चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्सेप्ट प्या होइ तर चाहिँ गुको स्पोकन ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ डायलेक्टिकल खकालो छ प्लम भएको चाहिँ अझ अजिर गाड यो शब्द चाहिँ काठमाडौँ पिमुन पेस चाहिँ टोटा हुनु होला चाहिँ ओके इन्फ्लुएन्स चाहिँ मेउ भाषा वो कारण चाहिँ टोटा हुँदो अझै चाहिँ जिया कालिम्पोङ हुर्के जो अन कालिम्पोङ चौपी चाहिँ नेवाटको फुचित चाहिँ प्रधान घटाइ चाहे वो लास्ट नेम निप्ले वे जोसँग चाहिँ अन्त्य निप्ले फुकम प्रधान वो प्रधान मनुटेसँग चाहिँ निनी अझी पाजु मले हेनतेन वो कुका किनशिप टर्म फुक चाहिँ वडल चाहिँ फलाउँ नेवा भाषा खेला होइ जाउँदो मलाई तर मेमेउ चाहिँ उका चाहिँ भर्ब चाहिँ अन खेला होइ जाउँ अठेर चाहिँ विभिन्न गाउँका वनलाई चाहिँ अपोजिट चाहिँ अझ अझी घटाएन चाउँदो ओके झी चाहिँ अब आज अझमा मलाई आज अझीमा पुजै पनि झिउको संस्कार जो कारण र वो अझी अझ चाहिँ लिएर चौँख ओके फलाउँपट्टि यदि डायलेक्ट रूपमा चाहिँ सुयोग खर्च चाहिँ वो फलाउँ शब्दावली भुलिन दया चौँदो गाउँकामे उयो चाहिँ हाना रिभाइभ एना चाहिँ छलाङ्गल लास ओन छौ झिउलाई चाहिँ फाइदा ख यसो लिन चाहिँ जे सुयोगले मनुटे प्रोत्साहन बिहा चाहिँ गाउँमा गयो भाइको लाइको भाइ चाहिँ प्रोत्साहन बिहा इमसँग चाहिँ गएको नआइट चाहिँ प्लिज गो हेयर गएकोमा चाहिँ दया छिपिन पनि अरे थपिसँग भाग लाग्छ द्याट बी अ बिग अचिभमेन्ट फर दिस प्रेजेन्टेसन मलाई जियो स्टडी अनुसार चाहिँ गुलिन जी सिउको ठुके चाहिँ फाइदा व्यापारलाई छुँ म र चाहिँ बेफाइदा चुला लाग्छ मानसिक रूपमा चाहिँ मनुटेर चाहिँ भुटी चाहिँ आठो जिम्यो गाउँमा भए जिम लामोको जिम भाइवट है ठेर कठाएको छ वो छौ चाहिँ चलन सो वी निड टु गिभ अप द सेइङ द पिपल अफ देयर सो ओके हु इज नेक्स्ट यो सुबा जी चाहिँ सोमेश चाहिँ लालुन्दुको चाहिँ खन्दु तोके नभा जी चाहिँ साकी सुरेन्जु या त नेपाल हो वेके या त चाहिँ क्यामेरा अन याना अनम्युट याना चाहिँ थौ न्य सक्दै दि त इना पेन्टर जुजुलपा थो जितो चाहिँ थो अध्ययन याउ यो विषय जो मक्त तर यने याउपट्टि विषय जुल थो मलाई जी लिङ्ग्विस्टिक मको तर यने याउ विषय जुल दया दैना चाहिँ चुकाराबले फुक्क कगाट सोनी हैन भटिचा तस्कै मोटामोटी जुको जुन टेन्स मलाई डायलेक्ट कठानको भटे द कन्फाइन कठा तयार भन्छ भटिचा जुसन डायलेक्ट भटिचा अछि या खण्ड ऐसा न तस्को हेपिस न नोनो खण्ड सिकखना मलाई ठुके डायलेक्ट विभिन्न पक्ष आयाम त सिकखना यो छ जिता खञ्चाइ धामाउ कठा खण्ड त मलाई छट खला गामा भाट हाउपति शब्द न यदि चाहिँ गामा छपिन त गामा भाट हायु मय असा त्यसमा गामा भाट गाय सिनेमा जिदिया मजुला दिने गमति मका छारा चाहिँ गामा भाट पट्टि चाहिँ हेराइ शब्दको ठाउँ ज्याचौँ प्रयोग ज्याचौँ त गौ मलाई यथार्थ रूपमा प्रयोग असला गामे चौँ भा गामा भा सरे चौँ भा सर भा म तर चाहिँ गामा भाट हामीले चाहिँ भटिछ चाहिँ व हेपेना तौपट्टि शब्द थे फिलिङ जी सारकी मनुटे त चाहिँ वहिता बोध जिउ कारण हैन सम्मान कठा याउ निम्ति चाहिँ शब्द मेउ ध्यान जो छ मेउ शब्द ढासा बालाइला ध्यान जित ता मलाई अले अनाउ या चाहिँ मेउ प्याङ्गौ भाइउ बारे गुछि तेदिउ खे जिउपट्टि असहमति दुगानी हो व छुगाराबले चाहिँ यहाँ यलो खोपयु भाले दुने पलाउ भार गरिउ खोप भाया खला ढिठे जा जित चोगा
कफ्ने चाहिँ अप जिलाउन पिनेन प्रभाव ज्याउन वस्या कम प्रभाव चाहिँ यसले उलाट एजु कन अनलिपा यसलाई योपट्टि भरिचा ट्रेडिसनल दोसा यहाँ यहाँ यसलाई योपट्टि भरिचा ट्रेडिसनल खण्ड त खुबै चौँ भरिचा ट्रेडिसनल ज्या त न ठुक्ता खण्ड त तर प्याङ्गाउँ यो चाहिँ बिस्का यो परिस्थिति खना गति व छुका ढाबले चाहिँ व काप्नु उपत्यका यो पलाउ भार गाडिया छि नाला मडिदा जु इनापका यो सल्लाह गयो मगला व छु आधार गाडा चाहिँ प्याङ्गाउँ यो भार गाडियो तामाङ भार ब मिक्स गयो ए बि चाहिँ अन इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ छुका ढाबले चाहिँ प्याङ्गाउँ ढाउ त चप गाउँ ढाउ थास चाहिँ टोल जक्क हो छौ टोल जक्क यो धुनी चपी मनुता चाहिँ इमु अलग गए अने जमा खों चपी मन त समठो बडा विचित्र हो छौ टोले जक अलग भा अले वो भा अन जमा खों चपी बजार चपी समठो अथयो बिडमना त गेजा जुल लगारी जुन इन्ट्रेस्टिङ विषय जुल मगला अले अन बुझाइ अनबले चाहिँ सुसी दगा हाबले चाहिँ इपि चाहिँ अन चपी स्थायी बसोबासी त मको इपि पिने व पि चोय व लेलेन चोय चाहिँ मेवे छौ शिखर छुदाउपति ठाडो अना वपि ज्याचन खनिछ इपि अञ्चपिन तामङ त ख इमो इतिहास छराइरा छ इपि चाहिँ छक चाहिँ छरा छ जंगले चाहिँ मल्ल जुजु चाहिँ राजकुमार चाइवो बिजाल अटकन बालामपट्टि चाहिँ अन सम रूपसी खमले चाहिँ अन माय पिरटी ज्या चाहिँ जिगा यो बखण्डिन मलाई जो काडैना इपि पारिवारिक जुकट जुला ले इपि अने चाहिँ ना चोना लिपा इपिन चाहिँ छरा छ अन असुरक्षित जुसिनी भया चाहिँ छौ फ्यामिली भया चाहिँ कन चाहिँ प्याङ्गाउने चोङ हो जुला ए जो कारण इमटा राजकीय कथन चाहिँ इमटा हो प्याङ देकेपछि चाहिँ व चार कोसे झाडी वना चाहिँ प्याङ सेना काउ निसे कया अले इमटा देको प्याङ त चाहिँ सरकार छापे टाइममा मानिटा भ्यू कथा हैन चाहिँ राजकीय कथा मानिटा कया जीविका हैन चोपी गई ए जो कारण न छौ फ्यामिली हुर्के जावना ए जो कारण इपिउ भा अलग जुला व तामङ मल्ल जुजु व तामङ नपा मिले जा बने जो पायो एजा उकी ताम वे डिस्ट्रिक्ट ना चाहिँ चिकित्सा अध्ययन नाडी त जो अनुभव जो इनाप दो मतलब एजो कारण अनियो चाहिँ सामाजिक परिस्थिति न मेपि न मिले मजु अनि इनके मतवाली चाहिँ प यो को दुगा अनचपि मिस्त अजिपि तमापि टकना हिसियङ का झबले चाहिँ इपि चाहिँ एल ख दुने इपि चाहिँ व एल ख चाहिँ झबले 24 घण्टा एल ख लाना चाहिँ इपि मगला अले अञ्चपि मिस्त चाहिँ छुका राछ तामाङ समाज ठेन्टु झट्टुकुटु जैपि व निर्णायक जैपि फुक मिस्त गन मिजन त छाने मिस्त गन सामाजिक पक्ष अरे फरक दु फुक चाहिँ छुरा छ अले अन माड्यो दु मगला तामाङ त यसा चाहिँ माडे साबे माने यो अन्न अनि मेन दियो चाहिँ माड्यो मगला ठु ढंग चाहिँ छुरा छ तामाङ परिवेश व निवा भा लका जना चाहिँ सो नु भा बने जु कथन ख व सोनिगो युए प्लाउ भा कथन चाहिँ मखेमा बरु चाहिँ सोनिगो प्लाउ भा गाड्यो चाहिँ व जी चाहिँ व चाहिँ छुराइ व अन व गामल्ल व चाहिँ छु गामल्ल छु जी चाहिँ तो चाहिँ दुठा त्रिवन राजपथ्यु जम खोचौपट्टि इलाका नापा सुरी नेपाल नेवार चुना चौ थायो अनि यो चाहिँ गोपाली भा बिपि बरु चाहिँ पलाउ भा जी पुजु तर व चाहिँ मुखुर गाडी उपटि जी छिटा छिना चुना अले अनवया चाहिँ मेउ चाहिँ छुका रावले चाहिँ आवया चाहिँ सै एसिमुलेसन यानमा आवश्यक खनेदु एजो कारण पोखरा चोप संसौ नेवा फिल्म देखल अब तो खट्टा गजिला तर नेवा फिल्म देखल तर इमसँग चाहिँ कफ्नियो भाषा चाहिँ नेवा फिल्म देखेका छौ अञ्चपि लोकल मुन्टसन देखसो होला फयाम फिया चाहिँ इमसँग चाहिँ अले पोखरा यो भा कामेना चाहिँ नेवा फिल्म देखाइंगला व छौ आयाम टेन्जु तासा पोखरा यो भाषा न चाहिँ मेपसन थुर गाडीको तन्जु न फिल्म देकुले पोकसाना सोय खना जे इमटा चाहिँ एकदमै प्रशंसा न वो फिल्म देकुली चाहिँ बानाला फिल्म देखा तो लमिला फिल्म चाहिँ इमसँग पोखरा यो भाषा चाहिँ देखाइंगला अब अछिले तो बन्दीपुरे चौ भाले दुन्न आ बन्दीपुरे भाइ त इमसँग चाहिँ बन्दीपुर भाषा किताब पिक्ना चौ अवस्था दु उ पिक्ना चौ नि याना यो क्वेशन बनाउन जुल जिन बनाना मन चाहिँ छु अब कैना लो इंजिनियर हाम्रो छम दुकान इंजिनियर अन पत्र श्रीना इंजिनियर ज्यारको सम मन बार कास्ट वेकला चाहिँ अन बन्दीपुर भाइ सुंगु किताब चाहिँ छेडको दु अले जी छिटा चाहिँ छौ चाहिँ बन्दीपुरी बडो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ कनेका छ व छुका रावले चाहिँ बन्दीपुरी छौ मेउ विशेषता छुका रावले भक्तपुर मना चो जिया चाहिँ अन बुद्ध धर्मै पुरा मरोन पुरा हिन्दू धर्मै जग दियो छम तकना न बुद्ध भगवान बुद्ध छम यो न बुद्ध खनि जी बडो होशियार ना चाहिँ अन हप्ता दिन चनमले चाहेला वो कारण सुजात नगरले वेक अप खोपौ वपि व हिन्दू प्रभाव वपि
जो कारणेना यो न छौ चाहिँ पिक्चर अन खने वाला मेउ बन्दीपुरी विशेषता गाडी चाहिँ न्याठाना चाहिँ चुकाराबले चाहिँ ठन चाहिँ सदरमुकाम चेन्ज सरकी चाहिँ सेन्टर चेन्ज आउन इकोनोमिक कन्डिसन खतम जाउन अन घटाबुङ जाउँ अवस्था खने नुवाकोट यो उदाहरण ख अटेन्टु चाहिँ मेमेउ ठाना त्रिसलिन यो उदाहरण ख तर बन्दीपुरे चोपिस चाहिँ थौ चाहिँ बिजनेस सेन्टर चेन्ज ढुङ्काना उइटाना मेउ कथा सेन्टर या निम्ति चाहिँ एकै कोटा याउ जात एजो कारणेना नाच डमो दुम्रे रेगा चाहिँ को छिट हेडिल ख ठक्क चाहिँ अन बन्दीपुरी सदरमुकाम पाउना डुम्रे चौले डुम्रे सेन्टर जुला अले अञ्चपि मनुटा चाहिँ गुली नान गाटा उनमला गेगे उनमाली दुने बाकी दुपि नेवा तेस अन शिक्षा विकास सेना चाहिँ सेन्टर काम हेटा शिक्षा विकास तुंगा चाहिँ अले अनलिपा हन उना चाहिँ शिक्षा सेन्टर या होला अले लिपा उना चाहिँ आवया चाहिँ मिसा चाहिँ पर्यटन सेन्टर या होला थु ढंग चाहिँ मिसा मेन टेना चाहिँ बन्दीपुर ट चाहिँ थौ बिजनेस सेन्टर कथा चाहिँ कुटा यात्रा छ जुर गाडी चाहिँ तरौं अनुमान ख तर अथे पाल्पाना या मफ्ट पाल्पा यु सेन्टर चाहिँ बुटौल जुन सारी फुको बुटौले क्वाउन पाल्पा सुनाउन उक्त ज्याचौं अवस्था त्यो छछौ पठनीय खटान जितता जि टाको खन नोना मचिने मचिउ जु कारणेना जि थुले जकटा तर बरो इन्ट्रेस्टिङ जुला अझ थोच्यान डिटेलली जिने मास्ति हो जिता ठुके इन्ट्रेस्ट छु चाहिँ मिमे सपना जि सुवा यो कोको सुबा साकी सुरेन्जो यो सुबा साकी सुरेन्जो त अले so चाहिँ वेकै पाखे यसा सोयान चाहिँ थौको थाले टिप्पणी थे होला जुल अलि न्यू खना दिस चाहिँ के दिने चाहिँ थोरै विषयले छ दिसाले खन आजि भने सुभाष प्रजापति जुले चाहिँ वेकै चाहिँ सियाटल अमेरिका पाखे वेकै रुजि नापिया थौ चाहिँ क्यामेरा अन हैन यसा चाहिँ दया प्लिज जजर पासक्षिता जी खासौ सिके मास्ते वो चाहिँ छुरासा जस्तै नेपाल भाषा चाहिँ भाषिका वर्गीकरण लगा चाहिँ नक्तिने न्यागु रका नेथा दिला वो वर्गीकरण आधार चाहिँ छुछु ख अले नेपाल भाषा प्रसंग विशेषना चाहिँ छुन भए अध्ययन याबले भाषिका अध्ययन याबले चाहिँ वो छु भाषिका अन्तर्गत ला अथवा किया डायलेक्ट सब डायलेक्ट चाहिँ गेना डिवाइड या ख मला वो क्राइटेरिया चाहिँ छुछु ख जस्तै चाहिँ भर्ब इन्डिङ का छौ नेथा दिला वो बाहेक चाहिँ मेउ छुछु ख छुछु आधारले चाहिँ जिस वर्गीकरण यान वनिमा अथवा नापा जुपट्टि वर्गीकरण चाहिँ छु आधारले जु ख वो छु चाहिँ नियम सजियो सुबा ठुके लिसा जी आए बिग होला पिमुक्त वास्तवमा चाहिँ जी तो बलो वर्गीकरण यान तो चाहिँ नापा लिंग्विस्टिक सर्वे अफ इन्डिया पाखे चाहिँ अन चाहिँ वर्गीकरण ज्या हो क उइते चाहिँ आधार याना चाहिँ हनि मनो क अले सो वर्गीकरण चाहिँ मेजर वर्गीकरण एउटा चाहिँ भर्ब एन्डिङ जुल भर्ब एन्डिङ या चाहिँ अब कन्जङ्क्टिभ भर्सेस वो भर्ब चाहिँ वो भर्ब एग्रीमेन्ट मेन जुल उगे मटेरियल सब डायलेक्ट रूपमा चाहिँ धाउ खस चाहिँ आठो साउन्ड चेन्ज का गटके आ खोपे यो भयो यो भाइ त चाहिँ क्याबले खस चौया चाहिँ भार गाले छ ता महिला म अथवा तैना चौमरो अले कनिके चाहिँ आठो विभक्ति प्रयोग याइबले केस मार्क प्रयोग याइबले अले साउन्ड चाहिँ पुका प्याटर्न साउन्ड गटके चाहिँ कोन यले खोपया चाहिँ यले चाहिँ वो ng शब्द चाहिँ ng साउन्ड चाहिँ टोटली लस याउनुको तर चाहिँ अपयना खोप भाइले चाहिँ ng लेना चौन गटके चाहिँ आ फिस धार चाहिँ नेपाली चाहिँ अब यले चाहिँ न्या ढासा खोपया चाहिँ अन ngar गाट याउ चौन नम्बर 5 एना चाहिँ न्यागुर गाट अन चाहिँ ngaउ याउ चौन होला ठुलो सो चाहिँ क्याटेगोरी का अब भाषिका यो गुका डायलेक्टोलोजी अध्ययन याबले तो भाषिका गुबले छुट्यायो ज्ञान छुट्यायो चौकिसमा जियोग्राफिकल भेरिएसन न ख जो चाहिँ सोशल भेरिएसन न ख जो चाहिँ ग्रामेटिकल भेरिएसन न ख चाहिँ फीचर भेरिएसन ग तो बिकै किसिममा चाहिँ योको क्याटेगोरी हो तो योको क्याटेगोरी आधार चाहिँ आटक चाहिँ गुका एस्टाब्लिश जुट चाहिँ यो चाहिँ मेन डायलेक्ट जुल अनवया चाहिँ सब डायलेक्ट चाहिँ क्याटेगोरी छ रिजन अनुसार चाहिँ फरक पछि अलि क्याटेगोरी चाहिँ सोशल ग्यादरिङ सोशल चाहिँ गुका समूह अनुसार चाहिँ फरक जुइरका उक्समा चाहिँ व आधार चाहिँ जिन चाहिँ यहाँ उखाउगा नेक्स्ट वान संगीत जो चाहिँ अब जा म जी नन्छहरू थना चाहिँ आ जी नेम थना चाहिँ पा मे जो लोचन मानर जु एक बेला पाके बेला जी इनापिया थौ क्यामा अनियन दिस अले थौ सते दिस त लोचन मानर जु sorry जजुलपा दयाजी जजुलपा यो सुबा
20 minute चाहिँ चाहिँ linguistic याला फैमुट जिता जिला मसार ga nyamne rizni होला यो खाली practical question चाहिँ छुरा छ जी linguistic नमको I mean I wish I could be I could study the language a little bit more ala thu age la gonsheni sheni mukta जो practical question चाहिँ नभए जिमसँग सु अनुसार जी सु अनुसार गर्ने जो ओपिनियन छुरा छ सरी ओके छुरा छ नेवार आज नि नेवार हाउले कि सुना हाउ टु वर्ड मुशु as you know that Bill Bryson and a word is sort of it comes from by error, it comes by adopted, it comes from different nation. And a word like evolve just Jansoni day by day, Borson Borsikai, and Newa, he was a sub the woe, Gono woke. And who said Newa? That's another question. Only and Newarons in Nepal Bhasa, when did it start? Monoji Mushu. Only mail two questions in a two dictionary, as you know, Thakur Lal Manan, the Rondane, I mean, Professor Line Hardens and so Newari English dictionary, the God Dukla. I mean, is that now obsolete? Can we say that Newar language in there, or do we have to say Nepal Bhasa to English dictionary? But there's a confusion suggestion that Jisan Newar Davlaki, you know, am I Newar or I'm Newar? Or what language do I speak? Newari or do I speak Nepal Bhasa? So, एकदमै confusion नबानी चाहिँ नेवा भएका बनाविच नो do नेवार गा जनविच नो do suddenly it becomes Nepal Bhasa. I just don't understand now. Bhupati correct. A linguistic etymology is the same thing. Happy. A chisa चाहिँ Nepal Bhasa का Google Translate गर्नु छ I mean, is that how it's going to be, or this is going to be again and something different word? What a question. You should got in each. That's what I'm saying. Okay, that's good question. Thoughts and compare where Mabri say Concala. A goblin sense and Newazu Lagata, you come to the club from Itian Swiss up was a Babram answer so left with Newal, Lagazi was a portion of reference Europe. Okay, saying at ROLU interchange you this you piece of cover. Well, R or L, okay, it doesn't make any different meaning if we use the word R, sound R or L is the same. But synonyms is upon the okay, I was on to learn. Since we are to get some please go to my website, itiservice.net. You think of this whole thing on lectures in Korean auto. I think you get the answer from all this one. We said Newa balance in jeans and so log 1.5 hours lecture on Tayudola. So if you listen that, you know, my lecture included in that website, you will get that answer. As you say, Nepal was to get using from Naz and Nepal was a cover. The Chipian Zati and Newaka, Nepal, Jessel like Pazuntina and Nepal Basa Tower. As soon as into Nepal was a Gorka regiment, Gorka Sasan Buka when what got into Nats and Nepal Basaka. The Bistara Bisaran Twitter saying our Mokla, non Gurnewa Tesson saying Buka check over Yan Hokan and saying this language should be called as a Newari Gatayala. Was not saying to a linguistic survey of India, Pukogan and Newari Gatayate Taudu. Or maybe something last night at some Nanka. Where can you knock Amritananda Banaga? Okay, but some imson tablets and Banaga table. What's the best Amritananda Bazar Sajaka? Who Amritananda Bazar Sari, Mew would knock us Obiananda. Obiananda Tam, Monoyut and Namati, Kobita Choya, Pitnan side, that's a baby and builder. Kobita Choya, Gorka Rajima, Juzu, Sarasan, our Juzun, this take it on Shelly. This taken says Juzit Lapper, it's a Salman Yamala, Charles, another one Mamuru concept in Ezra as Awayananda Goka Tama Monuna. Over the Kobika, who Kobi and saying Sanskrit Rundur Bidanka, Amdan dictionary of Abitan Ubares, Yoke compliance on the Bare. Again, saying Wekla Goka Persar Yablets, or let's say to Makla, Gorka Basa, Ala Tuta, Dri Azar saying. Yegdi Salto, Pazatantra way, Sasal, New Water, which of Gorka Basa, Percussion Summit together, where Gorka was a percussion summit, Saza Percussion change Yauna. And to take on the Yoga, the Chiu, Payute, main saying Sarkari, Morote, it is always already recognized as the Nepal Basa, spoken in Nepal Mandala.
एजुने फ्यु ना चाहिँ नेपाल भाषा ख तर चाहिँ लिबो जुबले चाहिँ गोर्खाइटेसन चेन्ज नहोले चाहिँ लास्ट टाइम ई कार्ड गएको चाहिँ इन्डो आर्यन भाइ हिसाब इन्डो आर्यन भाइ हिसाब चाहिँ फिर चाहिँ बोला ई कया इङ्की चाहिँ भाइ चाहिँ कटिया हिन्दी ढाला नेपाली ढाला पन्जाबी भला मतलब कटिया चाहिँ आसामी ढाला ई तयाङ्गे उइतन चाहिँ नेवारी का ढाउया न होका वो चाहिँ को मेउ भाइ चाहिँ को प्रभाव प छिस लानो भाइ त चाहिँ in colloquial form we are speaking Newa language, in literal form in a academic way, so we are using Nepal Bhasha. Okay. So this is the same thing. So whether you call the Nepal Bhasha or call the Newa language, it's the same thing. But literature you feel that Nepal Bhasha you are going to spoken feel colloquial language or non-colloquial language. British English English academic language the British English colloquial spoken language first time London I didn't understand what the people were saying, so it was very difficult for me to understand. Even on communication level I was completely lost. So I was talking to her at the time, but she was using the British English tone, so I could not understand at the time. It was very, so I slowly understood. So when you speak English now, I understand now, but at the time I was I have hard time to understand. So linguistic feature on so we are using Nepal Bhasha as an academic language, and then we are speaking Nepal language as the colloquial form of the Nepal Bhasha. Yes, yes. All of you so content Gina thing to the WNEWH the Gatin Suriano America. I have to why you are using H to the Newarga, the Taz and Niplets and tablets and Newarga, they are Bisagate, Demnari Akatable. There's an Angrejin tablet in Roman Akon table, NEWS tablet counts sounds exactly more. So we need to have a clear picture, clear sound how we speak. Some Jison no have some tablet in Wargatai. There may have some tablet, so how to make it long at the bottom of the vowel, so it doesn't make any sense for them. So Newa. Shewa so Mewa so Kewa use of those example comparatively to Newa use of the Newa, it has to be a Newa. Long biology you picture the way on charge is STA you got to come second asking where World Newa organizations and Newarga Yana America himself and Pincho notice of one program would Nibble as not any WA train motor Nibble. So it takes time to get changed. So we them himself. Any Nezula was or nifty unit period. There's Romanized change any WS. We have some Swibler or Timoktan, but Canadian way, American way, or Chinese way of born Lassa. What is this Newa our gatos? So we are the Newa people of Nepal, epic money. Newarga book alarm. Something is missing there. Got you information visualizing, so it was so this is all. Next one, who is the name? चाहिँ थाना यो कसो है लोसन मान्दैछु मेमा चाहिँ थाना हिसा यसैलाई सुरेश प्रधानजु यला नेपाल भएका इनाबी अञ्चल क्यामेरा अन यान दिशा सुरेशजु अलि थाउ नेसा दैछ हजुर जजलबा आपला सभा दयजु नापा WN वेतन यको सभा मस्यु ख सेकिता आपला दयाजी एकदम डिस्क्रिप्टिभ प्रेजेन्टेसन अथ यो खसिक त अदन सिक लियन त न्यू दे वे काय पजला जो न्यू खण्ड नक्ति वे कला दे दिउ त नेवा या खंगो चेबले जिसा अपन छे जिसु को त आकार ते त WAA ते मा खतिसन मतया हो NEWAA ते मा थे जिसा मतया अब वो विता न स्क्रिप्चुअल ख ल्याबले चाहिँ हानु गर्नु नि दियो यो छौ कने अथवा कचा भयो खलाले दोलखा हो कालिन्चोक यो सेरोफेरे चाहिँ वेकलन तैदी कथा ने सचा दयो हारारी चाहिँ छियो दोलखा भयो हो सोनी गए भए चाहिँ सम्बन्ध सपु चाहिँ तन्नुको खण्डो तर रणबहादुर शाह पाले चाहिँ हानु तो बिफोर यु महामारी जुगुले कच्ची मचा व्यायाम के चाहिँ सोनी गए पि यको मस्त चाहिँ व्यायामको दोन दोलखा
भिन्ड्यायो पारियो डाँडा चाहिँ कचिमचा डाँडा दया छौ चाहिँ जी न्याना वयो दोगिता ठ्याक्क छुराइ पर्दा बसला के वो जी गोली चाहिँ कल ब्याक जो दुला देमाला दैको चाहिँ जो विश्वास तर गए कि दल खाइपि पासपि छम्ने मनाप मुक्ति जी नप खलाबला अझ खलाबला चाहिँ वो एक्सटर्नल अथवा इन्टरनल एक्सचेन्ज त जिया चाहिँ खनला मरो अथवा सानो उकै इफेक्ट चाहिँ गए कि कचिमचा वयागो इले चाहिँ गुली पूर्वमा पि चाहिँ अपयन दालखा गायो दालखा भिन्ड्यायो डाँडा चाहिँ पारी जिल्ला मैं अपचे यो कुमा पि मरो ठिकै उहाँलाई चाहिँ पश्चिमले चाहिँ गनाउनु चाहिँ ठ्याक्क बन्च अफ ग्रुप पे ठ्याक्क अडेजु उठा चाहिँ मस्यौजी वनसाद दाइजी के रेकर्ड डेमा यदि चाहिँ त्यो दलखा भएन सम्बन्ध विच्छेद जो दै पठायो गएको छ 700-800 वर्ष चाहिँ मकुसे हानली परिवार जो देमा उहाँले पछि यही खोपयो भयो कथा भयो चाहिँ मेयो कथन सेवले चाहिँ आथो छेन ट्वाटले न भाषालाई फरक जो स्वाभाविक का न त प्याङ्गा यो सुरेन्दैन धेरै प्याङ्गा भए चेन्ज जो त्यहाँ छिठाना छे पति भए चाहिँ फरक ज्याउने भुटान ज्याउने एजिया चाहिँ त्यो समग्र रूपमा ब्युटिफिकेसन अफ कचामचा भ्यायुला लेङ्गा मलाई छुट्टी अले सबै भाषा चाहिँ नाचा धैजी कथा चाहिँ अब म जको मकै छव हलेन वेकअपनो जी फरक खाना वेकअपनो अनुभूति अनि कि यसले चाहिँ छिर्का ढावे तर खपे चाहिँ हिर्का ढावे हयो कारणले ऊ कथा चाहिँ एजिया चाहिँ वनि भले त्यता थथै विशेष परिवेश लेङ्कावन बागला अन्त यता विशेषण जो नेसादेव चाहिँ कचिमचा रणबहादुर शाह पाले हो कचिमचा व्या ढुङ्खायो अवस्थिति भाषा चाहिँ गैना लिथोलदेव चाहिँ मूल कर्स भयो छमछमेसियो चाहिँ लिसयो नेसयो लिस बिबिबे जि सके सुरेन्यो लिस तन्त टोपिका चोटे चोनी चासा फुकन छोक्न बिगायो kana हाम्रो चाहिँ आटो सुरेश दुयो चाहिँ हो चाहिँ सके सुरेन्यो गुफा चाहिँ मतलब तामाङ हो मलाई प्याङ्गा बि मनुट चाहिँ सम्बन्ध दया चाहिँ भए अठे चाहिँ फरक जो उर्गा अन चाहिँ गेराल टोफानो चो किताब चाहिँ छुट्टै लाग्छ मलाई अन चाहिँ 200 परिवार यो अन चाहिँ जनसङ्ख्या वयकला चाहिँ तयाटो आला यो कोही चाहिँ बढे नजुएको गुजिमा तर अञ्चोपी मनुटसँग व्यापारी याबले चाहिँ वो गाई पिने पि मनुट अम्न डुम्का गर्न बियाचै बेला न चाहिँ अने गाई पिए मनुट नप व्यापारी यही दुकै बेला न वया गाई पिए मनुट नप व्यापारी एज या चाहिँ आइसोलेटेड ल्याङ्ग्वेज या चाहिँ चुना चौजुला व तर वहाँ छौ चाहिँ छौ बालापट्टि चाहिँ एक्जाम्पल का व र इमसँग चाहिँ आजिका छौ चाहिँ रेकर्डिङ एनाटो इमसँग नवापट्टि चाहिँ गएको चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ अन्त चाहिँ सिकाली वना चाहिँ त्यहाँ आएन ढका छौ इमे जात्रा पर्व याइरो वो जात्रा पर्व याइबले चाहिँ तस्को छिउ तो मोनी नखन इमसँग माने मया ढाउन निना चाहिँ मलाई तर त उ भए छौ किसिम चाहिँ जात्रा बेला वो सिकाली रियो ठासे चाहिँ वना चाहिँ इमसँग चाहिँ तरंगको भएर नया तरंगको चुचु या मग इमे चाहिँ पर्व अनुसार चाहिँ तुकमा चाहिँ त्यसले आउटो तामाङ पिना चाहिँ सम्बन्ध दयो चो चाहिँ भाला भए खग तर चाहिँ जी चाहिँ थन बलौ चाहिँ पुलाङपट्टि चाहिँ भाजीमा यसले यो चाहिँ गोका पुलाङ रूप जिमारका धयो कार छाला लासा आठो सकिसरन गुली न हपट्टि खपुको चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल खन्जुल मतलब सोशल लिंग्विस्टिक खन्जुल तर जी चाहिँ प्योरली लिंग्विस्टिक मिखास वेबले चाहिँ आ गुली न चाहिँ यसले उ चाहिँ शब्द जुल साउन्ड जुल पुको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ पुलाउँछ उके चाहिँ लिंग्विस्टिकली अध्ययन याबले छौ अन चाहिँ इटिमोलोजी र गा चाहिँ छौ चाहिँ बिटपट्टि मलाई चाहिँ अध्ययन याउटु वो बिटपट्टि वेबले चाहिँ पुलाउ हिसाबले चाहिँ शब्द त क्याबले चाहिँ साउन्ड घेना चेन्ज होका वो कम्पेरेटिभली स्वेबले चाहिँ यसले चाहिँ पूर्व रूप खलार हेउ चाहिँ जो अनुमान चाहिँ क मलाई तर हिस्टोरिकली अथवा चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकली स्वेबले चाहिँ सायद वो न जो जिफो एज नभन चाहिँ आठो तामाङ देउ भएपछि झिउको सतिना हो काठमाडौँ स्ट्याब्लिस दुर्गा ढिउ गुणकाम देवी पालेख आठोला छिसङ खलाञ्चन गुणकाम देवी सुया चाहिँ धापयो खजुल खोपट यो ब्याड हैन पलाउँपट्टि देजुल अनवया येलो ढुङ्गा लिपट्टि नि त्यो चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ थाप्लो याउको दाजुकी चाहिँ मलाई भाग बान बरेना चाहिँ था जम्मा बिहा उइट चाहिँ काठमाडौँ ढुङ्गा ढेका चाहिँ था बिरो वक्तले काठमाडौँ नम्बर मलाई मेयो किसिम था ख मलाई थायु ज्या चाहिँ उ टाइममा एजो नेनो थो चाहिँ ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट जो अनुसार नै छिउ भ्या चाहिँ स्ट्यान्डर्ड काठमाडौँ यो चाहिँ भ्या चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ज्या होला तर पुलाउ रूप स्वेब खज चाहिँ
एन्थ्रोपोलोजीको हिसाबमा चाहिँ मेरो खबरचना चाहिँ आयोगको चाहिँ मतलब डिस्क्रिप्टिभ लिङ्ग्विस्टिक हिसाबमा अथवा चाहिँ वर्णनात्मक भाषा विज्ञान किसिममा ख्याउ चाहिँ सायद जो चाहिँ अनुमानित अथवा ख प्रमाणित लम्बको तर चाहिँ पुलामपट्टि भ्यायो चाहिँ स्वयंमा लगा चाहिँ यहाँ यलो गुको वहीको फिचर आयो त वको प्याङ्गाउँ भाइलाई वही चाहिँ गुको फिचर चाहिँ कम्पेरेटिभ स्वेबले इटिमोलोजिकल चाहिँ गुको मिखा स्वेबले वित्पट्टि शास्त्रीय मिखा स्वेबले चाहिँ अठे खला ढिउ अनुमानितको खतर उके बिचैला हाना मेरो दुगङको अटिनिया चाहिँ बगिया दनका आछिउ थो सुरेशज्यू चाहिँ ख अनुसार चाहिँ सुरा छ आजि स्वेबले अथवा दोलखा यो चाहिँ गुख सन्दर्भित कया चाहिँ भीम बाङको अध्ययन लय नम्बर नि उको अन्य चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी याना चाहिँ हिँड्ने पोचला छ तो आकचमजा वायर गाडी हो चाहिँ खाली दोलखाको चौमको उही चाहिँ हागु गु मुर पुका छेउ गाडी हो नाप चलन दु मलाई वे जुटे ना चाहिँ तो थौ आथनो खप्याइ सुला छ आरो डायस्पोरा खप्याइला जि अपन यो न ढार्नु अब मनले के सुन्दर अपन चाहिँ झाबले होला नेपालमा पिन्चोपियन डायस्पोरा अध्ययन यामल गर्दा सो आई एम अगेन्स्ट कलिङ दिस अ डायस्पोरा जिपिन चाहिँ डायस्पोरा मको थ खुशी हो पि मनुटा वी क्यान नट बी अ डायस्पोरा पिपल छास ग्यासपोरा यो ग्यापिस मलाई कचमचा गुका पिट्न छोपि मनुटा त चाहिँ गुका दुखसिगा यहाँ उमसा चाहिँ भएव गुका चाहिँ एकदम चाहिँ तस्क चाहिँ दुखसिना चाहिँ गनगन उना देशमा पिट्न छोपि गुका समूह चैनपुर भोजपुर डिङ्ला कालीकोट अछि वतो गनगन वो ठासे चाहिँ नेवाटे बस्ती बस्ती आज वो फुक चाहिँ वो राणा काली टाइममा जो सा काली टाइममा जो पिट्न छोया चाहिँ समूह जो गुमेस्यान चाहिँ गुटी माने महिना चाहिँ पिट्न छोपि गुमेस्यान ढिउ पुलम प्याउन छोपि गुमेस्यान थ जग्गा जमिन कया चाहिँ पुरा साउन काले पिल मुक्त प्याउन वो हिसाबमा प्याउन पिन चाहिँ छोकिसमा चाहिँ भयाव अस्तित्व वो चोपि मनु फुक चाहिँ देश प्रठायो चाहिँ मिले जो तर जिपि चाहिँ थन अमेरिका चोपि अथवा चाहिँ युरोप अस्ट्रेलिया गुल्न चोपि मनु फुक चाहिँ जिपि चाहिँ देश पर मोर राज्य थायो छ चाला छ वी केम हियर विथ आवर थॉट इच्छा अनुसार वे पिन तंगने यो कुछ चाहिँ डिबी लटरी पावे जेला डिबी गाडी उइकमे चलाउनु आ डिबी वर्ड छ इच्छा हो छ अमेरिका जुन जिपसन चुन भएन अब माओवादी गुक चाहिँ बिगि जोबी मनुटन थन अमेरिका हो इमसँग चाहिँ मखला जिपिन चाहिँ चौकीमा शरणार्थी गाडिया नेपाल देश देखन तर थन उया चाहिँ शरणार्थी थाइपि मनु छ उपिन चाहिँ डियास्पोरा जिपो तर आई एज अ पर्सन दया सके आई एम नट अ डियास्पोरा पर्सन तो चाहिँ उला आठो गुक चाहिँ व छि दैडुपति खा तो दोलखा चाहिँ गुक छौसम्म अन्न वो जुइफो तर फुक चाहिँ उखे वो पनि खैमको चाहिँ ओ बटे चले जो नि पूर्व पाखी व्यापारी याबले चाहिँ वो दोलखा जुना छ नाला जुल नाला भोट नाला जुजु ना उखे उनी प्रोग्राम होला इन्डिया उनी न चल्लो पकाव ए जुने ना चाहिँ वो चाहिँ खै फुला छौ पक्ष वो ख तर मेमे पक्ष न मेहट पनि या कुया चाहिँ विराटनगर रक्सौल मखला रक्सौल को आ भीमफेरी जुल भीमफेरी ना जाओको अलिबा वया चाहिँ वो राजमार्ग वया हुन्छ चाहिँ भीमफेरी तपाउन नभला भीमफेरी पे चले जो उक्समा चाहिँ विभिन्न चाहिँ वो काठमाडौँ भ्यालिन्छ नि उपत्यका पिने चाहिँ प्याउ पिउनु छ मेन कारण छ खाइन योको खण्ड उके चाहिँ भाषिक अध्ययन स्वेबले एन्थ्रोपोलोजिकल स्वेबले व मेवे खचे प्याउ तर भाषिक अध्ययन स्वेबले आडु भए अनलाइ व आडु भए ठन काठमाडौँ भ्याली दुनी लाइ भए कम्पेरेटिभ स्वेबले चाहिँ वो खचे प्याउ हिमस स्वेबले चाहिँ फुलाङपट्टि खाली चाहिँ चौक आधार जग्गा माने तर आ गठित ज्या छ न यो थासे चाहिँ गठित ज्या छ उके चाहिँ मतलब चाहिँ माल स्वेबले उक्समा स्वेबले चाहिँ अझ वो हिसाबमा हिमस स्वेब नु खते जुनु खगा यो कोही को सबै छु नुनु कप्याउला सके सुन पाखा जी नु कसिगा जी आठुके बिचला थप हाना चाहिँ मतलब अध्ययन ना चाहिँ लिप मुतामे हाना चाहिँ चिकुन चाहिँ त्यो बाटो मेउ चाहिँ थन सुदो मेरो चाहिँ विद्या दलिजु मेजु विद्या दलिजु छिटो चाहिँ जी लाग्छ त क्यामेरा अन हुन्छ थाहा याजी जुजलपा जुजलपा नमस्कार जुजलपा आछु ताको खन्यन धुनाला जिउला चिक्चाको नेसा जगत भाषिका यो खन मखोला जी ठंपले दुले सिजनिला चना खना चनो छौ खगो त दु आगर के नेवारी धाल नेवा धाल आ छिठो जति कि टिभी अथेले फेसबुक अथवा न्याथा न पसले अथवा न्याथा न चोइते नेवारी खाजा नेवारी ल धगा न चोइते होला आ उकी त नि सिसा थो भाषा न प थो नेवारी ल व नेवारी खाजा गेना दुछ्याक्यो आ खला नेवारी ल धाग ख गाखला तर वो नेवारी ल फ्यु हे खास नेवा प दुला ओके गन गनला दुने गाचो पाछामा जो पाछामा था देवा देवा पा देपा पाछन्ते होला अथे जनि टिसा टिबले न गुठासे टी माउ ख वो भजा मसिक अथवा सिक अथवा नु डिजाइन पिकाउ कथ भजा छिलाउना मुखथा मुखथा न टिना चो एजोले झिस खास खाजा नेगु पस अले टिसा वस आइट नेवारी खाजा नेवारी मचा धका ए धैटाउने थोची नक्तिने छि ठौ यो विषय बाहेक न गुल्टक छि ठो लोता थोचका भति जन्ने मास्टो खन्जु
जी 2013 2018 हो 2019 है सोकटको जिन्ने प्ले भयो होला 20 वर्ष लिपाका 2013 ने होला जिका यो कोही परिवर्तन खना चाहिँ होला ओ गणगण चाहिँ नेवारी गाटेर तो उके फोटो कया हो टुका चाहिँ फोटो कया आ छौ चाहिँ लेख चाहिँ झिपी नेवारी खलकी मोखरगा चाहिँ चौकमा इम्त चाहिँ ढटिकीमा इम्स मसिया जोड्ने 4 सांसो महेन्द्र यो टाइम है महेन्द्र चाहिँ गएको चाहिँ नयाँ शिक्षा योजना लागू यार हुँगा चाहिँ मलाई फुको चाहिँ जिल्ला पुलाउ एजुकेसन चाहिँ नेप्ले बनाउँछु ल ऊ बक्टेला नेपाल भाषा लगा टाइपको अनवयाले चाहिँ महेन्द्र मालाका चाहिँ प्याउ वसान चाहिँ लुङ हितिरगा सपो प्याउ ल आठो जिसो चाहिँ आठो नेपाल भाषा यो शब्द चाहिँ मतलब लिकया चाहिँ नेवारी या हौला महेन्द्र यो पाले जुको पञ्चायत कार्य जुको जुल ओके बिस्तारै बिस्तारै जागरण या हो आ गटके आथन चाहिँ थो आफ्नो गुगल ट्रान्सलेट या लागि चाहिँ थो उज्जवल जुन चाहिँ चारला चाहिँ वेकलन नाप्लको प्रपोजल हौला नेवारी 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 का ठ्याउला आसो आ वेकलन चाहिँ नेवारी त्यो शब्द चाहिँ मुटुन प्याम हो आ he knows what is the actual name of the pala international circle चाहिँ नेपाल भाषा जुइरो बोडो चाहिँ लिटरल नेम अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ उपयना चाहिँ नेपाल अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ गएको छौ आफ्नो चाहिँ नेपाल मन्त्र टिभी चाहिँ छौ इन्टरभ्यू बिउडो मलाई वेकल चाहिँ नेपाल भाषा तयार तर नेपाल भाषा चाहिँ थाउ चाहिँ छौ नेवारी थाउ खरगा छौ ढाचकी लागि चाहिँ प्रयोग न आउँछ एजुने छिसा फुकस क्याम्पेन ना तो ढाउ भन्छ मिल्या मतलब सिमसन नगिले नेवा खान नगि साइन बोर्ड ढास नेवारी या होला तो भन्छ मिल्या मतलब भन्छ बालके मलका उक्समा चाहिँ जिसैले चाहिँ क्याम्पेन याना एंगल लाछ तो चाहिँ मजुपटी कमको तर चाहिँ झिसा चाहिँ अपयना चाहिँ मुनुटे त मसिउली याना चाहिँ एटाउको झि त गयापटी चाहिँ नगत लखला गटकी झिसा गोल त नगत चला नि पञ्चायत कार्य झि त सुन्नको ख झिसा वया चाहिँ अनुभव यन्त्रका होला पञ्चायत कार्य चाहिँ एलकेजी व मखला फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेड सेकेन्ड क्लास चाहिँ गोक बन चपी मस्त फुक चाहिँ आज बोले बाजी बजे जुइङला एमसँग चाहिँ नेवारी करेक्ट लागि नेपाल भाषा करेक्ट एमसँग ठुए मको तर we as a leader of community we as a leader of language promotion चाहिँ चाहिँ त चाहिँ कन्भिन्सन चाहिँ कम से कम चाहिँ आ स्वीट चाहिँ गटके मेरो छोचुना या लासा साइन बोर्ड चोके हैबले चाहिँ यले सिमसा चाहिँ नेवारी चोका चाहिँ साइन बोर्ड चोके हल्ला लासा विथ द करेक्सन छुइबर गाछि उक्समा न ढाज्यो नि समला साइन बोर्ड ल अठाइला म थमेसाला चैमको मलाई ठो चाहिँ नेवारी मजोर गाछि सँग गुली प्रचारले त उली चाहिँ इमसँग चाहिँ मतलब छलाइङकी छलाइङको हल्ला बिस्तारमा लिप बालन हो आजको 10 वर्षभित्र यो कोही चेन्जिङ हुन ढाबा जुन ठुली परिवर्तन वे मको जुइमा एजुने वे मलाई छिस हटो साइज जुइम यो छि निराश जुइम यो सो वी क्यान मुभ फरवर्ड छिस नेपाल भाषा टाइपमा अथवा नेवा भाषा टाइप मेलो ढाबले नेवा भाषा टाइप तर चोइबले चाहिँ नेवारी डाल्ला छ वो इनकरेक्ट खरगा इनकरेक्ट छार गाटा डाल्ला छ व लास्ट चाहिँ इकार वला मा जोनी मलाई इन वो सप्तम विभक्ति अथवा लोकेटिभ सफिक्स जोनी एजुल्टी ना चाहिँ त्यो नेवारी गाटा हामीले हुन्छ जिउ भएन चाहिँ नेवा भए अथवा चाहिँ नेवार भाषा टाइप मलाई वो ढाउडासा वना ढासा त तर नेपाल भाषा चाहिँ लिटरल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लिटरल नेपाल भाषा टाइपको हो जिसो याजु हो ओके जी धाते न छोरासा ने खाजै त वो साइट है नेवा तेसँग त न पुमक्त मखला नेउला सख्यान नेवारी खाजा नेवारी खाना दका ए अलग्गै ध्यान माला देउता जिदेखो मको आव शब्द यो खप्याउ लगी आठो चाहिँ ध्याउ खप्याउ हो मलाई शब्द यो खप्याउ चाहिँ जिसो चाहिँ नेवा खाजा ध्याग्जु नि नेवार खाजा तासा पाउ मुक्त नि होला नेवारी खाना मराछ चाहिँ नेवार खाजा त्याग्यो ओके क्याम्पेन या मलका जिसा चाहिँ क्याम्पेन या लासा जिसा सख्यान नयु चीज जोली नेवा तेलको खाना मको देउता जिउ टाइम ख ठीक छ आठवला इन्टरनेशनल सर्कल वो कुजिनी गुखा चाहिँ लन्डन चो मनुना यार्ड अफ समथिङ यार्ड आई थिंक संयुक्त निस्युजिमा मलाई वेकलन चाहिँ यमरी केना अन चाहिँ वो गोल्ड मेडल कालो यमरी नका गोल्ड मेडल का प्रचार होइछ भन्नु बिस्तार सारण तर जिमसँग आठवया प्रोग्राम है म विक्रम वैद्य धामेस्तर जिमसँग चाहिँ तर न्ह्योने हेर्दैन र वेक होइन छौ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दो अरे खगा अथवा विषय न सुया भन्छ पिन प्याउ उठ्या चौका जुका जी खना गाना यो सुबा विद्याजु जी तकिलिपा नापियान चनाथमा लस्कु स्याजन विनोद मान सिंह जी हो त विनोद मान सिंह जी चाहिँ क्यामेरा अन यान्दिछ अहिले थाउ देश भइछ फुक्सना जोजलपा अहिले जी चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक भाषा नेपाल भाषा विज्ञान भेरी इन्ट्रेस्ट दुली भेरी चाहिँ आठ थमन टु सेल्फ स्टडी अञ्जनो आज छ सुइबाट व पिजिन धाउ व क्रेयल धाउ चाहिँ नि बेलायती चाहिँ नि चाइना मुना पिजिन जुल अहिले फ्रेन्च त छैन इमसन छोटी बेना जस्तो हाइटी चाहिँ नि क्रेयल ल्याङ्ग्वेज डेभलप जुल आ झि नेवा त न व्यापारी सिलसिला काठमाडौँ पिने विभिन्न कारण राजनीतिक या व्यापारिक कारण पिने हुन अन भाषा ठेङ्गन छैन अलि झिउ ठन झि डाइलेक्ट या भाषिका खलाञ्चना अलि झि नेवा भाइ न झि पिजिन अयो क्रेयल ढयो डुकी मरु अहिले क्रेयोले जस्तो झिसँग दसु या एक्जाम्पल बीमा छ ओ बारे छटवा चाहिँ धैर्य लगा सर दया सर पाखे
क्रोयल हो पिजिन यो चाहिँ गोको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ इस्टाब्लिस जुट हुँदो मगला तर चाहिँ फुक्क गटकी तराईले वनगाला छ तराईले चोपी नेवाटेसन नेवा भए लाइगो हो काठमाडौँ चोपी नेवाटेसन नेवा भए लाइले भरि चाहिँ पागा चारसँग इमसँग चाहिँ तराईले चोपी मुनुटेसन नेवा भए लाइले अनि भोजपुरी मैथिली हो अवधि हो थारू हो भए लक्षणा चाहिँ नेवा भए हन्छौँदै वो भाइ त चाहिँ जिसुले चाहिँ पिजिन अथवा क्रोइली रूपमा चाहिँ काज्यो ठो विशेषण चाहिँ त्यो हवाई एरिया तो वो क्षेत्रीय गुखो चाहिँ यको मतलब बन्दरगाह डोलिन्छ एउटा पोर्ट डोलिन चाहिँ पोर्ट चाहिँ विभिन्न किसिमको मनुट चाहिँ ट्राभल याना होइछनी ट्राभल याना वेबले चाहिँ वेकअप इन अब खनायो लागि चाहिँ क्रोइल ल्याङ्ग्वेज क्रोइली छौ चाहिँ अलगैको चाहिँ स्कोप दियो न इंग्लिश का हो न फ्रेन्च का हो चाइनिज का न स्वयं क्रोइल ल्याङ्ग्वेज घाट धाइ होइछ ल यसुलिना चाहिँ जिसुले ठो चाहिँ मलाई नेपाल भाषा लिबा कने कस चाहिँ था अनुसार चाहिँ इन्टरेक्सन जु यको मरुन पिनेपी मरुनमा यको इन्टरेक्सन जु लिना लिपा चाहिँ सायद क्रोइली रुपैयाँ अथवा चाहिँ छु इमिडिएटली 10-15 वर्ष लिपा आयो खमको लिपा चाहिँ जिसुले अन्य रूपमा काट चाहिँ बेरमरो आठौँने चिया ढैसँगला तो कम्प्युटर गुक जेनेरल ल्याङ्ग्वेज जी चाहिँ तो फुटी बाहिर गाट ध्या उछनलो अंग्रेजी ढाउका छ .com ल्याङ्ग्वेज .com ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लाइभले चाहिँ .com ल्याङ्ग्वेज प्रयोग याबले वखला कहाँ छ हरगा डल्ला चाहिँ का याना अहिले चाहिँ एक्स छ या चाहिँ एक छ वर्ड वेट चाहिँ एब्सोल्युट थ्रा मिक्स ल्याङ्ग्वेज वेट चाहिँ क्रोइल रुपैयाँ क्यामाल कि ठ्याउ किसिममा चाहिँ गुख ल्याङ्ग्वेज डेभलप ज्याउँछ तर कम्युनिकेसन यापट्टि चाहिँ माध्यमहरू भएका तर भाइको गुख रूप चाहिँ परिवर्तन ज्याउ छैन वो जुगो परिवर्तन या चाहिँ स्ट्याब्लिस यदि यहाँ खर्च चाहिँ नेपाल भाषा न यहाँ चाहिँ पिजिन वो क्रोइल चाहिँ यहाँ चाहिँ लिबाजीले चाहिँ स्टार्ट गर्ने आज ठाउँमा चाहिँ यहाँ मलाई चौकमा चाहिँ यहाँ आयु चाहिँ स्थिति जी खाना जुन ठाउँ या 50% लिबा चाहिँ जीको ढाया यो खर्च चाहिँ लिबाजीले स्टार्ट क्रोइल न डेभलप जी सम्भावना चाहिँ यो दो तर चाहिँ इमिडिएटली जी चाहिँ क्रोइल चाहिँ डेभलप जो चाहिँ मखना नि तर सम्भावना यो को सुभाव बिना जो यो क्वेशन सही लागि डक्टर लिबा चाहिँ हैन मेउ छगुन थना नेसा चाहिँ को वे चौ चाहिँ बनाउ भाषा फेसबुक वे चौ चाहिँ नेसा ल के यो ठ्याक्कै चाहिँ पहिली छ हैन दिसा चाहिँ फेसबुक न त्यो लाइभ आउँछ न ल भनेर सोधिया पाहाड छ चाहिँ त्यो भाषा मेडिकल चाहिँ नेसा त समय समय काइजुया this share Vimal Shrestha ju Toronto ka hai nesa paidu Daya Dai, how do you differentiate Newa in Kathmandu Valley and Sikkim in respect of celebration of Newa Nakha? How do you differentiate atho Newa Nakha swayana khas isang चाहिँ कता भाइ फलान चलाउँछ ल differentiate Newa in Kathmandu Valley and Sikkim so कता भाइ पाखे छु भाइको तिमीले नसा लिसा तला भाइयो स्वयं एन्थ्रोपोलोजी खपे प्याउने छ सिक्किममा चाहिँ मका नेवार नखटाउ हो मलाई काठमाडौँ भ्याले चाहिँ नेवार नखटाउ छ नेपालले काठमाडौँ भ्याले चाहिँ नखर गाटाउले नेवार गाटे चाहिँ मल्ने मलाई तो 5 अरे जुल मलाई मोनी जुल स्वन्ती जुल वो फुक चाहिँ नेवार देशको मनायो तर चाहिँ नेपालमा पिने गुका सिक्किममा बा अनपाके चाहिँ अनल्ला मेमे कुखा चाहिँ जाति पाख्या वइ चाहिँ धर्म संस्कृति नखर्च इत्यादि कुकन्जुल अर गो दिने चाहिँ झिसा नखर गाठ हो इन्द्र जात्रा कुका सिक्किममा मनाइ त वइ त चाहिँ इन्द्र जात्रा सिक्किममा गोका चाहिँ यहाँ गाठ हाउपछि चाहिँ गोका प्रचल्य वइ छ वो चाहिँ खास हैन चाहिँ नेवार नखक ओके नेवार समुदाय पि मनुट चाहिँ अनवना अनुचना चौँ इपि फुक्क छट्या वया चाहिँ नामले नखजुल हो ओके चाहिँ काठमाडौँ भ्याली चाहिँ झिसा चाहिँ थो नेवार जात्रा नेवारका ढ्यामाल जरुरी अन्डरस्टुड जिनको हो मलाई हो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हो तर पिन चोपी मनुटास चाहिँ नेवार फुकन छट्या जसलाई दिस इज अ नेवार फेस्टिभलका ढ्यापट्टि चाहिँ यहाँ चलाउनु भए छ त्यसो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ वे चल्ला छ वो काठमाडौँ चाहिँ छो झिउ चाहिँ छोरै थाने जुल मलाई चाहिँ ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट ओरिजिनल एबोरिजिन अफ नेपाल काठमाडौँ नेपाल भ्याली मलाई इम्यु फुकन नक चाहिँ नेवार अन्डरस्टुड जुल तर पिन चोपी मनुटास चाहिँ जिसुले दिस इज व्हाट वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट दिस इज कॉल्ड द नेवा फेस्टिभल नेवा लकर ढामा हो चाहिँ यहाँपट्टि डिफ्रेन्ट चाहिँ जिखन छ वो बाहेक चाहिँ मेरो साइड मेरो न डेफु भयो प्रश्न चाहिँ मेबी एन्थ्रोपोलोजी त नियन गाला छ जवाब चाहिँ मेरो किसिम हो तर जिउ चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक हिसाबमा स्वयं खर्च चाहिँ तो खासमा पायो खमक र ट्रेज चाहिँ वर्ड एन्थ्रोपोलोजी हिसाबमा चाहिँ जिखन चलाको थियो जिउ पाके चाहिँ जिउ स्पष्टीकरण अथवा चाहिँ लिसा चाहिँ फ्लेजको जिउ सुभा ज्यू आज हैन दिसा कैसन नेसा
चाहिँ सिरल चाहिँ छ हामीलाई त्यो दक्को सिरे भन्दा चाहिँ आनासको चाहिँ छु गतिले नतिन जग्गा अन चाहिँ नेवा नखदाहरूले नेवा यु लिने दिन्छ एच त यु थे विसर्ग यु लागि नखले नै त्यही माग्नु होला त्यसमा चाहिँ एन ए के एच ए अलि हाना जति लिने एच अन नखले नै त्यही माग्नु ख नख यु विसर्ग यु लागि चाहिँ दिन्छ विसर्ग यु लागि एच त्यो खासा यदि आप विसर्गलाई चाहिँ यस्तै यिनको परम्पराबाट लाला तरुवा छौ चाहिँ परिवर्तन हुए मलाई न्यागु चीज चाहिँ यस्तै हो यार तर कम से कम यो आइडेन्टिटी मतलब चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ जिन्सको यस्तै सुर्याउनु ख विसर्गलाई यस्तै हो जो लाला छ जिन्सले फोकस छ त्यहाँ माग तर एजुले छौ चाहिँ राइटिङ स्टाइल फरक जुने पो मलाई मेरो चाहिँ खचुला लाग्छ नेवार यो शब्द चाहिँ त्यो नन मलाई त्यो नम्बर जेनेरेटरको पछि वा गति डिफल्टली रूपमा चाहिँ नेवाज हो तर घुमाउन नेवाज धगा ढावा पिन ढुगा For example, Samyukta, when you write something, I think I have seen that you are started using the S as after the H. Okay, sound gana kya so it's difficult to pronounce. So Nawaz H sound wa like geski English ya chuji padala sa D O G S talam kala. Nepal G banawe bole dogs taga banawe utar America we dogs zul ka. Sa Z chain wa aspirated to voice sound la S chain less voiceless la. वो voiceless वो voice change वो dominant change voice on zuli na change etc dogs zulga dogs zul अठे राइट चाहिँ आ नेवाई त चाहिँ जिसले to default रूपमा it could be used as a plural it could be used as a noun होला वो noun हो जो singular जिसले निता चाहिँ कहिले लोग चाहिँ यस्तै मा चाहिँ जरुरी मटे छ एजुले पुछिन चाहिँ आ नेवा नखरका ढालला चाहिँ ता गजु पाछ at least it doesn't make a different meaning if you're not using the word visarga नखरका ढालले शेषु जिससे नखर गाज तैचों जिसले मोटने चों अपोइना तर समसम मोनोटेशन था तर गुली चाहिँ स्पष्टीकरण गुली चाहिँ क्लियरनेस ते दुका वो क्लियर रूप दि चाहिँ नखा जुला नखा अपोइना चाहिँ चले जुस ओके मेउ मिनिङ ल मर्ने तर जिससे चाहिँ नेवार गा ट्याबले गुको चाहिँ परिवर्तन गुको हेम आउट वो परिवर्तन लागि चाहिँ जिसले चाहिँ यस्ता चाहिँ this is how we should be recognized or this is how we should be identified as the people of Nepal mandala gaji newar ga tajun kal this is newar gal gublena maria newar lar gal gublena maria cha historical conjuring lo but in concurrent time as season time la jipin cha newa khar ga topic ma le season newa khar ga table devanagari akha athwa चाहिँ विसर्ग त चाहिँ रोमनाइज फर्ममा चाहिँ यस्तै या चाहिँ के छ चाहिँ झिस चाहिँ वो न्यू डट टाइमला न्यू डट टाइम चाहिँ अब कोलन जो कोलोनी अर्थ मेवे जो चाहिँ लिंग्विस्टिक अथवा चाहिँ सानो तो इंग्लिश चाहिँ गुका भोक्याबुलरी अथवा इंग्लिश चाहिँ गुका जो रोमनाइज फर्म में चाहिँ डट तल्ला उति त कोलोनी रुपे kai वो कोलन का जो लॉन्ग फर्म हो जो चाहिँ वो विश्रामी रुपे कला चाहिँ एजुलिना चाहिँ वो एप्रोप्रिएट मोजुलेना चाहिँ वो विसर्ग या चाहिँ यस्तै हो चाहिँ बानियाना यो कारण छ वा खग आज ये समझको जिपु चाहिँ सुना चाहिँ चाहे वा दयानन्द सुयावको this is totally wrong got I didn't do so I also heard about that चाहे जिसला नेहा या अलर got I didn't do so we are not the Newa people we are the Newa people so the वास्तव में it's silent जी करना वाले कटी क्या अंग्रेजी में यहाँ कोई दो बोला जो फिल्म का ठाव ट्रेन या तो ये जो बोला कर क्या यो यहाँ कौन सा यो कोई दूँगा so linguistic feature से क्या सीधे से नवा वाले बोले ऑफ होगा वो ऑफ होगा इंक्लूड से मो human being में feature खागा के knowledge देखा ठावले से क्या sound ओके मोआ नहीं बोला knife ठावले से क्या sound मोआ नहीं so this how the h is silent when you speak. But when somebody asks them what is this H is there, so H means there something is missing, so replacing that H in our language we put the visarga. So but in written form we put the S together. You were Binoji no la lon so meu so additional question. Binoji चाहिँ यो सर मेरो छोड्न नि चिना जस्तो ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली चाहिँ नि चाहिँ से चिनिया से बर्मा कच्चाला त उखे मध्येन वेस्ट हिमालय जस्तो वेस्ट हिमालयन जनि वो वेस्ट बुद्धिस्ट सेंट्रल बुद्धिस्ट है नहीं तो बुद्धिस्ट हाउ जी खास खाइना की बुद्धिस्ट हाउ की बुद्धिस्ट हाउ जी बोर्ड का जो चाहिँ से कच्चा भागा से भाया न पर संबंधित हाउ का बुद्धिस्ट हाउ चाहिँ BODI बुद्धिस्ट हाउ मको बुद्धिस्ट हाउ छु बोर्डर यो चाहिँ छौ गटकी आवर लिंग्विस्टिक सर्वे अफ इंडिया यो चाहिँ किताब है चाहिँ बोर्डिक्स जगह चाहिँ गुको चाहिँ जी अव चाहिँ एक्जिटिफाई याना चाहिँ यो चाहिँ बोर्ड का बोर्ड तल्ला व भोट फरो सपना वो भोट या चाहिँ बोर्ड का तया अब वो सर्वे यावले चाहिँ भोट का तया मसिया चोवले चाहिँ भोट न्यो साना त चोवले चाहिँ बोर्ड जो होगा बोर्ड चाहिँ बोर्डिक्स तल्ला एक्जिटिफाई जो होगा
एक्जेक्टिभ बोडोल्यान्ड अयो मको बोडो यो मको ओ ल्यान्ड यो हिसाबमा के रिजन यो हिसाबमा काउको बोडिस ल्याङ्ग्वेज वा इस्टर्न इस्ट हिमालयस घाटी अलग छुट्याएन त हो सुबह सर रिजनल क्याटेगोरी आओ So जिसो जिनला ना so जुसा we can start I need to go soon भाषा वो भए गनो वो जुले ए तो चाहिँ तरुम चाहिँ डिस्कसन गाना मेरो 1 घण्टा पनि गजिदा ए ओके मान लगा से तो जियो चाहिँ भ्यार यो चाहिँ वो भाषा जो वो भाषा यो चाहिँ संस्कृत शब्द जुल भाषा या स चाहिँ लोप जिया चाहिँ भ्या जो हो गटकी मला आठो हंस यो शब्द दोला हंस यो चाहिँ जवाब सन ट्याबले चाहिँ हे जोल्ने खस यो शब्द चाहिँ खे जोल्ने अथवा डाटा भाषा शब्द चाहिँ भ्या जो हो कोलोकियल फर्म जो हो Jin you know they go black gonna you know I think Bill Bryson caught him had a word it comes from Tamil maybe Tamil not so in the Aryan language according the Aryan language called sat careful so okay careful thank you so any final conclusion conclusion to she's a tackle one so you does be a दिला हंस चाहिँ संस्कृत हाँस के भाषा चाहिँ हाँस नेवा भाषा चाहिँ हाँ जुथे टक्क भाषा युन भाषाले भाषा चाहिँ भाषा यो चाहिँ भाषा के भाषा नेवा भाषा चाहिँ भा जु होला तो ठ्याक्क खास चाहिँ दिन हटाए मेन त सो गथे कि हिसा गुगल ट्रान्सलेट यान चलाउँछ नि ठाउँ भने नेपाल भाषा या चाहिँ अंग्रेजी इंग्लिश अनुवाद या भा हिलु अहिले इंग्लिशमा चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ भ्यालु जे छ मलाई अहिले छक वजु दिँदा चाहिँ मेमे भाषामा हिजो चाहिँ हिले जु नेपाल भाषा त सिसिएसु उठो चाहिँ हैन त बुझाइ छको चाहिँ तर योजना दिएछौ जुल गुगल ट्रान्सलेट दिसे आ ठक्क नेन मास्टर वो ख चाहिँ वो अंग्रेजी भए वो मेमे थिति देशे भए चाहिँ नेपाल भाषा सोया तपाईको जी मलाई तर छगु कचा भए या त मेउ कचा भए ले हिले त ला वसोयाले कसको अपुइमा मुला गति कि खगो जक पाउ ख कि कचा भए दफी चाहिँ वो सिन्ट्याक्स वो चाहिँ कम्पोजिसन संयोजन सो वो खपु रेक्यु चाहिँ छगु फर्मुला वो सिन्ट्याक्स से पाइ मखला वो या पाल भाषाला थाकुइ तर खगो जक पाउ खसला अपुइ जुनि मखला वर्ड टु वर्ड याले वो वन कचा छौ कचा भए त मेउ कचा भएले हिले त पुरै थाकुइ जु या माल भाषा It's not a big deal. Not a big deal. Saya rasa saya वो हरेक भाइयो चाहिँ फिचर दिया छ नि वो फिचर क्याच या तल्ला छ काठमाडौँले गएर नभएका वो कोबो भाइले हिले त गटकिया काठमाडौँले चाहिँ तता पि धाटे छौ वो पि या त चाहिँ पुले चेन्ज या तल्ला छ दैट बिकम्स कोबो भाइ मगला गटकिया जी तल्ला त यहाँ जो फिचर दो यहाँ जो फिचर दो वो फिचर चाहिँ अहिले चाहिँ आज हो नि वो फुक जिन धापा चाहिँ जो नेपाली अमेरिका वे हो चाहिँ सो पेपर प्रेसिडेन्ट हो यहाँ गाँमा चाहिँ भावल हिली वो भावल पुक चाहिँ मतलब स हिलियो पहरका चाहिँ छौ चाहिँ आर्टिकल चोइडो ओके चाहिँ एक्ज्याक्टली सिधो बन्डीपुरे वहाँ छ गठीजी खोपे वहाँ छ गठीजी चितलाङ्गे वहाँ छ गठीजी मखला तो फुसिङ खेले वहाँ छ गठीजी नगर देशे वहाँ छ गठीजी लोङ किले वहाँ छ गठीजी वो थ्योरी अनुसार चाहिँ वो शब्द चाहिँ गठीजी फर एक्जाम्पल यसले चाहिँ लकाहार घटाए यसले चाहिँ लाकाहार घटाए व्हिच वान इज करेक्ट वी डोन्ट नो बोथ आर करेक्ट अगर यसले उनका लगा जिमसा चाहिँ लगान आउने ओकर घटा हुने मखला यसले उनके लगान दैदिसना इफ दे कम टु काठमाडौँ दे माइट से लका त्यहाँ किसिमको चाहिँ मतलब चाहिँ थ्योरिटिकल चेन्ज हो वो चेन्ज जो परिवर्तन यात्रा लाग्छ इट्स नट अ बिग डिल टु चेन्ज फ्रम स्ट्यान्डर्ड टु द डिफरेन्ट तर चाहिँ दोलखा इज अ बिग डिल दोलखा चाहिँ टोटली वो चाहिँ स्ट्रक्चर एभ्रिथिङ इज चेन्ज स्ट्रक्चर चाहिँ फुकमा वेटुङ ख तर दोलखायु गोखा चाहिँ स्ट्रक्चर भाव मतलब चाहिँ भर्ब इन्फ्लेक्सन चाहिँ टोटली पाउले यहाँ चाहिँ दोलखा भएको चाहिँ प्रब्लम जे हो तर मेमेउ चाहिँ गोखा चाहिँ 3rd 3 4 मतलब मेरो डायलेक्ट चाहिँ वो थागु मो चितलाङ्गे पि मोनोटेसन चाहिँ खलाइबले हो एपी मोनोटेसन खलाइबले चाहिँ भजपा झिपि चाहिँ अन चितलाङ्गे जी चितलाङ्गे चाहिँ इन्सन चुनाव हो अन चाहिँ इन्सन भ्याले चाहिँ यो चाहिँ पुरा खण्डो तर एपी चाहिँ यहाँ वेबले यो कुस्न चाहिँ काठमाडौँ उया चाहिँ मरि मिउपटी जा चाहिँ चितलाङ्गे पि मोनोट उया चाहिँ यहाँ छ मरि मिउपटी जा यो खना छ यो कोठा चाहिँ अहिले अजुन चाहिँ भ्यायो गुगल ट्रान्सलेट लागि चाहिँ भ्या चेन्ज याउ लागि चाहिँ तो खाली पिक्चर जो चेन्ज गर्न टेबल लाग्छ दैट विल बिकम अ डिफरेंट डायलेक्ट
हामीले So वो I know how to make it happen. त्यो मलाई यो डकुमेन्टेसन उयो गर्न चाहिँ छुछु पादका चाहिँ डकुमेन्टेसन दुसा चाहिँ वो हिले त छु थाक्यो म नि अटोमेटिकली थाक्यो ए या त हातला डको कचा भए त चाहिँ मका त जिता चाहिँ उयो थाक्नु न मको जी वो चाहिँ अटोमेटिकली सिस्टममा बन्नु ज्यू डको आ चाहिँ स त सिधा जी वेक छिमेसु प्रश्न चाहिँ लाल हुन दिउ कभर गर्न सुन म थराना द्वारिका जो यो लाल हुन छ वेकले छौ बच्चा सर्ट कट दिन्छ है अनम्युट I don't want to leave him out, sir. अनम्युट यान्दी छ सर्ट कट यान्दी छ नि छु चाहिँ आफू गु खाथु वो नै बिसौं चाहिँ गाय वो लगा चाहिँ विरोध याम यो उही त स्वागत याम आयो चाहिँ महामन्त्र का सम्झे जे ठौ अरे थो चाहिँ वास्तव चाहिँ छिउको निवाय उस यस्तै हो थो यो थो चाहिँ मन्त्र गु खा थुयो लागि छ त यो सुबा धारका र लगन थु त्यहाँ यो चाहिँ गा मध्यले जे टुरिस्ट गराउनु बले एकदम एक्साइटेड उठा खबै न लेजेन्ड हो जी मनो मस्यो जेरा त पा उकेन डिवर्स त कुछ ना किलाप्सो तुन छ सोन्थे दुगा कइ छरा यो सुबा हस यो न सुबा सिनापा मेउ खला माउज जुन कैसे प्याङा बारे एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड उठा नेपाली सारा पुको थाई मध्यले एक्साइटेड पहिलो पल्ट जी टुरिस्ट गरे यस थौनी जाजो थौनी चाहिँ खाना बेलाको चाहिँ नि उसको चाहिँ नेबुको झिसा चाहिँ खाना बेला याद त कता भाइ बरे नेपाल भाषा दिने आ चाहिँ दक्ले लिपा चाहिँ जी दयाको जो याद छ इनापिया थो दको सिरेकी जले छु चाहिँ महत्त्वपूर्ण ख ल्याउ दिशा अथवा चाहिँ छिपा धाम माथि छु दिशा चाहिँ भइछ जो जिथन अमेरिका चौसना जो मन न्याबले चाहिँ नेपाल लाना चौदो मला थोर चाहिँ स्वाभाविक ख जी बोले जिन छो चाहिँ वा इंटरव्यू छौ न प्या होका जिन न्याबले थेसन होका जो मन चाहिँ न्याबले गुबले अस्ने लान्छ नि गुबले गर्न लान्छ नि जो चिन्ता र गाडी हो चाहिँ भाग्य न मक्ते हो आथन चाहिँ विभिन्न चाहिँ मतलब खाली नेवा भाजको मको तन क्रस कल्चरल चाहिँ ब्याज विपि ई पाज विपि मस्त दै कला अमेरिकन ब्याज चाहिँ भाट अमेरिकन वेक अप इन चिन्थम बंका चलोडो अले खै भएन बंका चलोडो टाइम टाइम जो चाहिँ लिंग्विस्टिक ब्याकग्राउन्ड दो कारण चाहिँ यदि स्नो मनो छम चाहिँ नवाइमा मनो नि अन्त टका लाला छ व नवाइ भए चाहिँ जी मे पिन त चाहिँ सेने जिके चाहिँ मतलब चौकमा चाहिँ ज्ञान ढुका चाहिँ इनोभेटिभ ल्याङ्ग्वेज त टाइपला गटिके तामाङ मनो चाहिँ जो नि भने फेटना चाहिँ नवाकल नवन चट्टा लाग्छ ल्याङ्ग्वेजै दैव बुली चाहिँ को चाहिँ फिचर ख वो फीचर अनुसार उही चाहिँ सेन्टेन्स ब्याज का छ चरा छोकर ल उके चाहिँ ग्रामर एनालिसिस आएर चाहिँ न त बिग डिल का एकदमै अपुकला भाष साइकल ललायो लिंग्विस्टिक बन्न ललायो न्यागो भएन चाहिँ अध्ययन आएर उले थकुइ मक्का जो चाहिँ सो एबिलिटी अब एज या मन प्रेजेन्स जो चाहिँ भाषाविद का टाको तर चाहिँ ठुलो क्षेत्र जी फर्स्ट जो आर्टिकल चाहिँ 1971 जो चाहिँ जो जिन्दगी चाहिँ पहिलो आर्टिकल प्या हो ठाउँ सुया चाहिँ 50 वर्ष नि हो जो ला चाहिँ अनि हाल साले तिनी जी कालिम्पोङ चाहिँ हाई स्कुल बना चलावले हाई स्कुल टोटे ढुंगा ग्रेजुएट जुयावले छौ आर्टिकल पिटियोका वो आर्टिकल अकुन तिनी सोमपेमा निसन पनि नि हटिन छौ फर्स्ट आर्टिकल पे उपलाइन चाहिँ जो सुरु जोका आवेया चाहिँ लगभग 50 इयर्स तक गोका डेडिकेसन छ जो छौ हन मेउ चोचरा मलाई जिठो भाले छाल लगे जो लला छ जिता छौ चाहिँ तस्न तर इन्सल्ट जो लाइफ है जे काठमाडौँ न कालिम्पोङ वनाले जिन नवाउ भए चाहिँ फुक्का चाहिँ टट मट आएर गा चाहिँ धया चाहिँ जे यावले इम त चाहिँ मतलब छुरा उसमा चाहिँ धाउ लागि चाहिँ जिका थोप भए चाहिँ जी सेनाटो टोटे सेकाट हिँड्न गाडे चाहिँ आज नवाबले चाहिँ सुनाना चाहिँ जी काठमाडौँमा नेवार खरका टाइमका चाहिँ ठ्याउ चाहिँ डिटर्मिनेसन याना ह्यानुले आयो या चाहिँ जी एज अ लिंग्विस्टिक जो जी प्या हो या एजोले ना चाहिँ मोनोटा सुराला अझ चाहिँ योको चाहिँ मतलब भाइ बारे चाहिँ आर्टिकल फ्याट छ आसाममा प्याउपछि चाहिँ त यो कोनो पत्रिका न हो कालिम्पोङ दार्जिलिङ गनगन चाहिँ को पत्रिका हो जी विषयले चाहिँ क्या चाहिँ साहित्य हो भाषा हो ओपोको चाहिँ विषयले जिन चोया होइछनटो आन चोया होइछनटो आ चाहिँ थन वेबले चाहिँ यामा यो गुडु तर चाहिँ मतलब चाहिँ समय कम का आवर 24 आवर्स वी आर नॉट 36 आवर दस बजे जाएको या फाइलर यो जो बिजा खतर इट डजन्ट ह्यापन लाइक दैट ओके सो थन जिडर फॉरम बिया चाहिँ जिन्नबक नवा खौलेना जो तस्मा लेता सुबा सकिस्तान लेजल आठो डब्ल्यू ने विषयले चौ चाहिँ पुजत कंकल है चिकपिन साथ नि होल न जुइमा आंगन नेपालले च्याम्पियनले चाहिँ थो गोख माइलस्टोन ज्या जिसले चाहिँ थो आर डब्ल्यूएनओ गोख चाहिँ गुगल ट्रान्सलेसन ज्या चाहिँ चिकपिन चाहिँ सुबा विषयले चाहिँ थो चाहिँ ज्या छिस्न चाहिँ ह्याटिना न पुङ प्याकमा
अहिले गुगल ट्रान्सलेटले यानले सेसन चाहिँ प्रब्लम गर्न चाहिँ अब रिभिजिट यान्दैछ होला हो रिभिजिट याबले जी नवानो टाइममा चाहिँ यक्कै खचे ह्याने हो एउटा अब रिभिजिट याबले ब्याक टु द मतलब फ्युचर वना चाहिँ गुलिन चाहिँ मतलब जिनमा आउ अब सुरु निसिया चाहिँ जोबले आटको भित्र चाहिँ यी नौ खपल मतलब हान चाहिँ रिभिजिट याना चाहिँ लुमुङकी बेला चाहिँ फुक खप्या आ चाहिँ गए जाउ चाहिँ खजे वो उ बक्टन चाहिँ धायाउ चाहिँ खन्छ लुमुङ काटिछ जे त योको अफ इगर अहिले गुगल ट्रान्सलेसन यालाई चाहिँ वो बेटा भर्जन चाहिँ मतलब आल त सुरुको जो फेरि त चाहिँ मेउ अन्तिम रूप भित्र हाना मेउ चाहिँ सिंह इतनी मोडल वेटले वो मेउ मोडल वे टाइममा चाहिँ अहिले बच्चा बालन होइन का फोकस चाहिँ हानस का चाहिँ सुबह विषय जितना बाया चाहिँ जितना मेउ 15 मिनट भित्र चाहिँ जितना मेउ चाहिँ सेसने वर माउ हजुर यहाँ चाहिँ जिप चाहिँ ब्याग बाया चाहिँ यको सुबह यको सुबह छ अहिले चाहिँ हलिनेवा दबुया सम्म चाहिँ पलिस्तानी वो आया संरक्षक भागी भएको छ त्यो त यको सुबह अनि चाहिँ थ्रेले नेपाल 9 बजे चाहिँ मेजु नितु डंगल नप गुमा चाहिँ सम्म विनर अफ मिस नेवा 2019 सन् 2019 यु मिस नेवा विनर भएको ताकि म नितु डंगल जो दिसे इम्पोर्टेन्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ बिइङ मिस नेवा जो जुनका कि चाहिँ महत्व व कि हत्याई बारे भएको विषय नितु डंगल जो विषय दिस खलामला या जुई कने हाना छिपी भाषा ज्याजोले आइलाई लिएर त्यसको सुबह जुबा फुक्स्ता Yeah, Suba. Bye for now.